ऐसे प्रेजेंट करेंगे क्या? 10 मिनट Honorable Speaker. Good morning, honorable members. Ngasi agenda paikhatjarage. Agenda number 1 questions. Ahanbada start question number 286. Hangigada honorable member Shri K.S. Loken Singh. Pakhum bibigada honorable minister Water Resources. Good morning, honorable Speaker sir. Start question number 286. Honorable Speaker sir. Start question number 286. Answer. Wangay AC gi manungda laiba infal amadi Nambol Turel gi Tarban kai khiba amadi kai ge tokhiba mafam sing aduda temporary preventive measures lokhat kre. Thank you sir. Sir, supplementary money thamjari sir. Sir ngasai gi khoi gi Imphal Turen aduga Nambol Turen ani se khoi Wangay AC gi manungda di yam sang ba sir. Khoi Exdagi Imphal West Day High Gibida 10 kilometer Yang Tang the start Horoga, Kogi both side and Muxi, and a Mana Wangui area, Namulzi around Kogi Yangoi Karo Mosin, Namul mainly Zatpada, to Lani character even Kogi Wangui Sisi, Saraduga, Laiba, Sagis, honorable minister, and I could temporary preventive measure over Kangus the Kurdi Chamjan Biriadubu. Temporary way na Shamjam suddenly sing this Auraga the Hang Quida Madugia or Prazazing Yam Kana Husik, Pakata Haita, say, for example, Kudamoina Hunter Kogi, Stegi, Somogi, Mapam name, Nambulturi and Zikai Hisa. Kai was the 4 or 5 days, a Koi Tingbangam Devasa. Nakraba Kogi 10 to 15, 16 kilometers from Impal, the Gisa, Aduga. Live from the Kogi Yam congested Yam Chin Bazagaz and Telambi Tungisa. Normally, some of them set by our Lambidu. Aduga Lambizi, no Subana, me, I'm at the Sangujadaba. Carrying a post, I'm to Pusan Bajadaba. And the post say Pusan Bayada, no Maram, Quasi to the thing, the Mangatra only run Torga, Kogi Lamdula, Kogi, Kogi Wangoy, the Anamana Kogi, the source am the Marankai Levanga, the Gedi low sing Maranka, and Pasanaputo, Mapam Yadubo. Madugi ports in the Pazamangres, Adunaina, honorable minister, the Punins in Zaragogi, Lady Baturin, Combansing City, Kogi, Lambi Tongsu, Kogi, Hunter Katang Semjan Birga, Turin Combansing Yarimke, guiding a no Utalak to the Semjan Riva. Not a good hang Kaira Matung, the coin of Semjan Badudi, Koida Yamna, Saipazing the war of Habitat, complain the Koida Dum Toba, and Yaragadi, honorable minister, Hunter Su, honorable Siemna, Haiba, Hyang Tang the Gina. Nangoi Karombogi, Koi Nambul Riversi, Pankra Happy, and I could get 3 kilometers de Koi Lambi Shamsi. Ado 3 kilometers, as the Kaira get over to the Kudaka Zangela Koi, Siam Hiva. Ado Hosiki, hide wallow, suddenly Karakado from Kadi sir. Masika Kaira Gati, Sendan Baya, we could on Sabado, Koi, Yang Waka, no sure Mizu Satpazada, like Holmes in Sinai, Koi, Missing, Nantu, Nada, Yaragadi, Koi, Nonjuta, Hantaki, Zinonjuta, Matung. Honorable Minister, the Punins in Zaragal, Haiba during Humansing, Zikitan Simjan Biba,
याना खर तौबियो अदुगा लैबा इम्फाल तुरेन सिसु अनमना अखोगी इम्फाल विलेज की इसिंग जी हे थादोक थाजिन तौबदे मदुगी प्रॉब्लम क्वेश्चन दो इन लाप सर क्वेश्चन इम्फाल तुरेन का नमुल अनी गिने सर हंगजरी सर पीजरी सर अदो नमुल इम्फाल तुरेन की सर अखोगी मफम कागदो मफम जी हम लेरबा सर कागदो मफम जिंग हुजिक्ति अखोगी फलोन खारगदि थंबा अदुबु नो इसिंग चावसलक मतमदि अखोई सही अनि ममांगी दसु आई अदुम हंगजबनी सिगी मतंग जिदा खितंग सेमजन बियोना अदुबु हौजिक्ति टेम्पररी ओइना खितंग सेमजलगदि थंबिरे अदु इसिंग बाय चांस इसिंग चाव लागदि यामना अकीबगी पोसक अमदि ओइबा अदुना यारगदि खरा थुना अमदं सेमजन बियोना सिदगी हेना टेम्पररी जिना तबा कोई परमानेंट ओइना कोई कायदनबगी पोटु थंबियोना सिमते थमजके सर थैंक यू सर Honorable Speaker, sir, the honorable member ki concern se I am kuirabani. Akoi sembi abdi siame do permanent one sem janangai se akoi khatang fund se khudong chana bagini. Akoi athubada engineer sing tharaga kri tobi abra yeng childaga akoi tobi abatoga and thamsage. Thank you. Mathang da star question number 287 hambigadawa honorable member Shri Surya Kumar Okram Pahum Bibigadaba honorable Chief Minister. Sir, I start question J border fencing in hand. Honorable CM na adum thamgre sa adum yar adum malas. Thank you. Mathang lokhajar ora dude. Yare. Mathang da start question number 288 hambigadawa honorable member Shri T. Shyam Kumar Pahum Bibigadaba honorable Minister Relief and Disaster Management. Good morning, Honorable Speaker, sir. Sir, question number 288. Honorable Speaker, sir, start question number 288. Answer se khatang sangya tum pathok seranatraga supplementary oina hang bigera. Thank you. Sir, yare loi kunsu phangya du CD oin thambirapa ada sida dum hangadab ji CD de lo yawmina ai yare sir. Thank you. Mathang da star question number 289 hambigadawa honorable member Shri K. Megachandra Singh Pahum Bibigadaba honorable Chief Minister. Sir, start question number 289. Good morning, Honorable Speaker, sir, honorable members. Sir, question number 289. Question A. Answered, monthly stipend have been released to the bank account of the representatives of the group by issue of check from time to time. The amount referred to is not clearly known for which period under which group, and hence clarification not given. B. Not true. CCTNS is functional in 102 police station and 115 higher offices in the state. Sir, supplementary kara thamjage sir. Sir, aina huji hangjaba A gi se 27.38 crore si akhoi gi su cookie militant da masi pikhi basi akhoi gi AG report ta 2020-21 gi sahi gi aduga magi AG gi audit kina reports na 2022 gi da sumana reflect tawba aduna in hangjari basi 2021 gi ni sir aduga masi gi si case ama sulai ki masi gi si sina AG report ni aduga akhoi gi election commission da su karamaina 27.38 crore se masi cookie militant singi suda karamaina check oina amukta da pithokhibno haibasi sini sir aduga sir ai gi supplementary da laibasina suda sumaina pibasi aikhoi gi unique magi paisa pibagi mong si kedar singda akhoi gi cookie akhoi gi militant sing sugi kedar khuding makta mi amamamda paisa si tungan namagi account da suspension of operation da yaurisi leiriba singsi da linking of unique biometric identification number si mi khuding gi stipend singsi tungan na changadabne adu sarkar maina government na 27.38 crore si pulapna check ani kumba da thoaga aikhoi gi election 2021
गी अखोगी इलेक्शन की टाइमिंग दुदा अदिगी बाय वायोलेटिंग ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सु लई अदो क्रमाई पीखिबनो सिमा सी हाना सप्लीमेंट सिमता थमजेगे सर सर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौनरिबा कांगबू सिंगी पैसा से अदम हेक होबदगी मोगी रिप्रेजेंटेटिव सिंदा मोगी अकाउंट पुन पुन पीरग लाई मरकता कोई भारत सरकार का तौरका नमसी मोगी उसी ऑनरेबल मेंबर ना हाई की बदवाइना मा की अकाउंट दा पीबना फनी है ना तौना कोई एक्सरसाइज तौब मदे लाइब काम थी दिस सर हाई रिबा अनबैंक ब्लॉक्स खरदा अदुगा बैंक अकाउंट सी ओपन तौबगी पोसी प्रॉब्लम लेबना मर मरदा कोई इवन NREGS की करी किसु मोगी विलेज अथॉरिटी दा नत्रका करी दा पीबगी अमा लैबा अदुगी खुदोंग अदुना मरम ओरकाना हुजिकी हाइबा मोगी सुगी करी लैबसी अनबैंक ब्लॉक नी हाइबा अदुगु मगी नामाद अदुदा बेस तौरगा नामानते अदुदा बेस तौरगा हुजिकी हाइबा पोछि पीगिबनी अदु हुजिकी अखोई 22 दगी हुजिकी 27 दुदी एकोमोलेटिव पुन्ना मथंग 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 पीदन लाखोदगी पुंजलगा तौबनी अदुगा हुजिकी 22 दगी दि हाइबा खोसी अमकन मोगी अकाउंट से वेरीफाई तौरो नो इंडिविजुअली पीगदबनी है ना तौरका 22 दगी दि हुजिक हो पीद्री अदु हुजिकी सी मोइना NREGS की करीगी तौबसीदा अनबैंक ब्लॉक ने अखोई बैंक लेते अदु लेते अखोई अदुदा पियोना हानादगी तुम तौरगा लापनी नॉट न्यू अदुदा तौगिबनी सर मथंगा सप्लीमेंट्री अमतका थमजेगे सर अमखा तंग थमजेगे सर हुजिकी सी अखोई एक्सपेंडिचर अदि सिक्योरिटी रिलेटेड से मसीगी गाइडलाइन से पूरा अखोई फाइनेंशियल रूल से थुगाई अदु मसी टोटली वायोलेट तवी अदु मसीगी ट्रांसपेरेंसी वाली सारना खुंबिरिबदु अखोई गाइडलाइन लेना मधु अखोई कंसल्ट तवनी अदु मसीगी ट्रांसपेरेंसी वाली अदुगा मसीगी रेस्पॉन्सिबिलिटी सी कनादा फिक्स तवबियु सर अदुगा सर आई पॉइंट लाक्सेगे सर अदि हंदकी पार्लियामेंट इलेक्शन की हौखिबसी लेटेस्ट हौखिबसीदा मसी अखोई सुगी मोगी पीनरीब सी हान पीरीबजी सुमाइना मणिपुर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन दगी हंदकीसु पीखी हाइबसी चुम्ब्रा सर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की थ्रू दा अदि सिगी सुगी पैसा पीखी हंदकी पीखी हाइबसी चुम्ब्रा सर नो सर अदुगुम्बा मत लेते सिगी शिशु till 31st December 2021 NREGS in many hill areas as block were allowed cash transaction under NREGS due to unbanked block. So my singi jaga kaya da sumba lai budagi tau gibani any thuai ba khokai ba amta laite adu bu hujikti 22 dagi akoi madu hena section number in person thana na kan hona jari मथंगा स्टार क्वेश्चन नंबर 290 हंबिगदबा ऑनरेबल मेंबर शेख नूरुल हसन पाहुम पिबिगदबा ऑनरेबल मिनिस्टर वर्क्स मॉर्निंग ऑनरेबल स्पीकर सर स्टार क्वेश्चन नंबर 290 की पाखुम फंगजरे मसिदा इन ऑनरेबल मिनिस्टर के हेन पुनिंग सिंजरगा इम्फाल कोंगबो रोड से यामना मरुएबा स्टेट हाईवे अमा ओइबनेना मसे खरा मियेंग संगबिरगा खरे हेना फजना सेमिननबा अदु खतम आई थमजे गुड मॉर्निंग मिस्टर स्पीकर सर हंदकी अखोई नोंग लेप्तना चुबा दुगा फ्लड अनिरक खक लाखिबसिना अयाम्ब लंबीसिंगसे मिस्टर स्पीकर सर याद्रबा अदुना हयेंग सेमक मतमदा इन प्रायोरिटी दा हाइबसिंगसे येंगै तौनदा होना जगे सर थैंक यू सर मथंगा स्टार क्वेश्चन नंबर 291 हंबिगदबा ऑनरेबल मेंबर श्री के रंजीत सिंह पाहुम पिबिगदबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर Good morning, Honorable Speaker, sir. Start question number 291. Speaker sir, start question number 291. Kada no assessment due to ongoing situation. Kada no plan. Appeal done to the people to lay down arm. Sir, supplementary America. Sir, laibak thiba thoiba thodok sida like la shu tamdana laiyada ba duga
mayum the Thaming Hang Sudana Alaman Gimateng Pang Legadova Naha Lising Kayana City Mokuta Kulai Pairaga Torok Pasida Sa Tungda we Awaba we get a Sikari Langang the Karito Bigatagi Kari Kali Bagi have to Kangning Badagi question say rest of the Raveni I supplementary the Laxagasa I didn't see the Hangjaji Sar Kanglup ki irang thok ram batung da sing musum tam da khulai pai ba khungak pa kaya lai bage hai ba sida phibam asi hoje hoje makha chathari bana assessment tau de haidna khumbira sa masi pau khum si ta ba sa ngak I hai tare manipur da kanglup ki irang thok rabagi sa matung sida koi logi wang da khulai pai raga tawriba mayam se masi chaurangna asuk lay habasi phawbo hujik phaw khangdragadi law and order se karam nga kadori bano simma khumbi odana thamjage sar aduga charangna ba chamam na ba punsiron amada lenga asida khoigi lepak se kayam kuina somaina thambi gi dori bano habasi muka I khangninge sar akhoi hujik khungak pa sing kanbo na khulai Thadok Annaba Taurang Tauribage Habasida Taurang Late Hairi Vasina Takudisar Central Government Hairapa Wadu in the Ilagasa Samjaravana Mayang Punsi se Adum Mangan Gadibra Awa Panda Tahan Gaduribra Habiduma Kumbu. Speaker sir, Sigi Hujik Taura is voluntarily Tolopani. Yum the Lairaga Oireba Togok to the pen the Budigi. Suddenly Torpanina Matam state security or central security forces in a Pazana Nakpiki the Batogok Amani Choshan Pugumba, More Gumba or Impada Toiba, Sumba Ubudagi, Tolokibani, Adugu, Adugi Matunda de Koi Central Forces Mayama Latana. State ki forces ki mobilize to na periphery the karida vulnerable area mayam the lady ado huji mayam thola iba mayam sida aikoina kanano karino nang pai bra na haibada ai khulai pai na hair kadab sunate aduga home department gi a matter of policy when akoigi aron ba aruba confidential oiba haidok pa yada basulai na adugumadu maintain torga ina no assessment due to ongoing situation haibani adugo hujiki khulai thado ganna plan laite haibnate hairisi plan haibabu plan oina khado ganna laite but akoi khulai singdo surrender tongna ba appeal tawri haibani sa hujiki laiba situation si hanjana house da karanga na laibu thiba thogdong ni akoi mayam punna Santi Hanjalak na bahona minagadabani, hona minari hujik, even Nasimatada, Jiribamda, told of you, Sama, control doy, Hanjalena lai, Smaina Matang. I atubada, Manipur, Santi, Hanjalakane have it Hajabado, a Hamjarisa. Amakatang sa Adu Farasa, Honabio, Haidok Payat, Abadu Haidok Gerano, Aina Tentanga Tamning Bese, Zik Stacey the Toiba, Libotiva Todoxi. Basigi law and order hare. Garam Bamatam Paugi Manu, Basilaxin Mungan can be Bagadum Tankum. Masi law and order in a Lobulangani. Gravity of the situation. Nainabata Dunamasi, Matam Yaniki Tuna Koi, Taunaba, Honazabani, the Matam Credit Sangan in a lawyer. Matanga is our question number 292. Hangbigadaba Honorable Member Shri K. Joy Kishan Singh, Pakhum Bibigadaba Honorable Minister Mahud. Sir, supplementary Tongzaraget. Sir, Hariba Councillor si disqualified to receive Ma Masana, Councillor Oyoina, Corporator Oyoina, Contractor Restart of Will Contractor Restart or Batanatana, Tabaksutan Pasamam Lotomba. Lotombasi, Mamangi Assembly da and House of Pukasabra Aishana, Litauraga, officials in a visit at Peg House na permit within a chat roga
ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯗꯦ ꯕꯠ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯅ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯅꯤ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯅ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯥꯔ Honorable Speaker sir, huziki hairiba ki guidon si maming atopa maming ama puthoga contractor oile ramba adu masi as part the law blend ma disqualify chu togre loina na ma suramba thabakta ko ki honorable MLA Kisan Sahib ki kendra da mafam ahum gumbada thabak ko ki suram dia hai bagi praman phangdana karuna kogi makhoi gi matak ta kari tawda ge hai bagi jik process athari at the same time kogi edi na su makhoi gi matak ta kauraga hujik investigation tawri thagasat mathangda star question number 293 hangbigadaba honorable member Shri TH Lokeshwar Singh Pakhum bibigadaba honorable Chief Minister. Sir, start question number 293. Honorable Speaker, sir, start question number 293. Kada operation of relief camps scheme gimakada no muda sang the bayad column sin punamakpi sanction copy enclosed observe kada no case is given gada summi gada hanjinba hore ngada summi Sorry, supplement anjage. Tamjule ai karo sa question ani kitang ngare min amni dalo jage mas kitang really kem thing le awa badu yang ai hangjaba question ne ai hangjari question je ka da state amasung central gi karamba scheme gi makha da really kem ta leiriba musing da nong da chang da ba yadraba kari kari polam sing pibage hangjabani piri ba polam sing asigi sanction could be how to thambi haibadi answer dana operation top relief camp singi makada nong da changda ba yadra ba polam simpun mak pi hana kume doga sigi pigi bigi central gi scheme di koi phange mai sanction could be phange state ki di phangjadri adu aina mu aro amana khai maru bhangjari se piri ba polam singsi piri ba nong da changda yadra changga daba yadraba polam singji magi koi decision ni khangde natraga home department khangde sanction amari shoin thong adu sanction ko bido thambiu haibani ado si sida bana khumai se sanction ko bidi khudong chadabadegi hauk ta thamjadre kaya muk sathige ngosi se yari de sar se thambiu kai noibu hojik se relief kendale singse nongmada sangada masak singse mi mana cheng kg gram samri pigera chahum pigera do sanction copy ma galona na hariba kalgi nodel ubisadu da piraga parjadu da hariba di kem dele me amdar khangan bigadan me thawo chokpi lupa chokpi sini ko khangal bam tung da moi to godo buda lam saman pibani na moi da khana chana ba department sa tho obra traga home department sa tho obra ha se ngai ta moi mungna da launa tawle ra ba adu nain harib question je once for all khangna na ba haidani hangjabani aduga aina su tisi da hajabani har be ma khoi gi kano se nong ma de mi ma da sangdra ba yadra ba polam sing piba matam da sanction haidi thoga har ban nodel phisa da mi ma dul pa su pi ge dam ni sing su pi ge dan hawai su pi ge dam ni adigi adu to godom hai po se masi se honorable leader house na masim tang thambiyu maram di kanu adu thamdraga di masai DC da kamai to dana home department paisa ji karam mong pi bano DC te mo kano da akhoi gi kare hatar ne relief kendal le sing da kamai na phang mo sim tang khangan biro aduga relief kendal le riba inmate sing da nong da lupa kaya kaya jang da case on pi bi hang bani no provision hai adubu aina sai hang ba relief kendal hang ba kan di nong da lupa marfu ga manga pi hai sidan no provision hare di mo aduga lupa lising amongi financial assistance gi mium da ma kano mari rakti pi gre asi chumme ado ina hangjening na sagi piri balupa marfu manga se
for what purpose kari dam ta piri no do sidadi no provision hare aina moina tabadadi cheng hawa kai hawai thum kari kari digi leina na ba koklet phagel leina na to buni hai karai bak chum la no de khangde sim danga onabale daro hang singdok piro question ni sore de hum chu bada daily ke andar leba myo sing se lerik tambagi expenditure sarkar na puthoi hai ba si chumrang ni chumi hare chumagadi ngachagi satra ma da per class wise wena tha mangi na tra chahi ngona kayang pibi bage adugi sanction ko bido phausta phangjaba yaga dra sim to khangjege aduga aroi beda ngachagi aina hangiba ga gi question dai tare internet displaced person sing asi masa masa gi mayun da hanjanabi sarkai thorang lebra lerebadi karma matan hangdege amasung internet displaced person sing sina anayaki chang da anayaki chang ba chang expenditure sakana photo yachi chumra kana chumi hare atubon da hanjana hona de hare aduga sida in hangi ko sana akhoji haujuk ji chang ba yara ba khogi kari ane khungang khara hai tare ko thabo kari yum ju sanan bu paisa ju pi ba horaba 50% ado eta se example khogi dolai thabe na khunam khalai hek damdi makhong da central security force le re adur central force na di moi ka tadi ngamoi aduna state force ka tawminaraga haris lehemdi yari haire eba adu iduna yabagi damukten haidana paisa do lupa la nim khanim khai change thanim khai kharen change paisa di loi singre jum sabse nangudriba aduna sigi dolai thabi hariba changba yaraba mairen pat changba yaraba se paisa ju phangba man se mase kari din hujibokta changandri se kari gino ai changwa yaro dadi paisa do moi bisang garabena laita la ni na loina sina thokra ni simdang khumbi ba yabra kaino ne sir mujhe ki paisa kayam khada grage kan question shi da khara sai na ba confusion lai bidai ne sai ki no case is given halis akhoi na finance department dagi home department ki paisa je thadok pa matam da paisa hoi na piu na thadok te mogi chana thangna ba seng sak karge pi ba moji mafam mafam dugi convenient yenga speaker sir committee em siamaga committee duna kana gumna paisa hoina case hoina pi ba kana gumna sai sing thonga ga pi ba yo kogi ai phujing sai gi 85 halis madu duna koina madugi account to KM2 dagi gramaina senam don khangem na koina case hoina pi de haijebani ado akoi sidagi thado ko DC dadi koi case hoina thado adugi amounts are huji pawda government of India na thado raisi 225.54 crore ni including state ki akoi dagi putho poyar all together 348.24 crore huji pawda thado kore huji honorable member ki concern kaya karai de khara manana pi ba pi da mayam ama sum lai do mai ma gi ang sai huji haja ki prosa kano da kem khara da koi committee ma sem ga moina tok jage adagi kem khara da relief kem gi leir ba kam gu dunu tor ga tok jage sak thong ban ne sum khara lei ba aduna madu puna mak to honorable member na tok tar ga de koi deputy commissioner sing dagi moi kamai na modality kamai tok ge ha ba detail ma sang ba the house manung oiro house loir ga oiro honorable member da madu gi detail du de dum yohan jabung ngam gani adagi amana huji ki hanjin bagi do dolai habi gi do honorable member na ingo kitang Hujiki sumai tawre haba adagi state security force already tawne haba do ai honorable member na ngasi habiram mina khange madu gidong tang ai DC ne aduga kano da hujiki dolai thabi le ba central paramilitary force ki mogi leader commander dune adu kor kana kamaina thuna sangba yage do honorable members yaw no dang tan minarga paisa nuksa thado akoina khanman paisa thado khre moi yum sabagi ko pai thado khre moi na dum sara gi bare tawr brai na taw same similar things se some kendra khard ju thoi kendra khard khoina sara bra paisa ri thado khre taw kana saram daba de gi khoi gi volunteer sing tharaga khoi gi official me sing tharaga hayal laga saba khoba adu gum su yaw de nate amna yaraga di usi gi honorable member na si loiraga warasu marakta warasu security force sing du kawraga kamai changhan jige na dum khannaba yani aduga thuna changhanaba tawda ai mateng pangjage na sa mai thamjige sir matangare hojiki honorable I want to be sanction that nearly 45 crore 79
crore amaga 37 sam khara tangni aduga answer de ingo de bisi kaktang one phange aduga segi honorable leader putho pathogi dudi 200 sam khara wara male adu kopian dang yong be yabra yong bi aduga segi amaga tanga akhoi gi relief camp de leitaba khun no thado chadi khun de tan thokane haiba adana khun maya da khoi gi mugi sangoi da lukoi da leijaba leida sije khoi gi noi de relief camp de leitamni na moi benefit pira ro haiba khopa yam tawr ko digi khoi imphal state si example sadu lam pai ba ma degi leitam gi khoi gi mairen ba ba ma se hek de wan dagi moi je khunga ka daw bani khundi tangkhai ma di chak ko tangkhai ma sak ta bai ta ne ado ta di khun ngam na ga dam ne khoi pulap lai min si haidana moi sangoi lu koi de leiba aina matam du haije ba se har bari likem se moi gi kam se si mafam da sa si lam ju leire moi da sabiyu club ground ju pire ge hare adura sabiraga si problem jele ro da bogi yam tino akal jum sage ha ju se ko dina sabe agre moi de kanu pi de sakana tawrok tri hare marian pa sadu lampa ka se central forces leire ba fajana state force khara dilere adubu ain hajini ina sabe adu sanbiro aduga hoji ki hariba mayum dadi kanu dilik kendi leijada ba aduga hoji ji hai khundana lait sidele mina gadawni hada leiraga leiriba mayam se sabchana relief kendi leiriba facilities do sabchana phangan bi ya roidra phangan biu adu amana segi aina tatan haja bache relief kendi le ma ma khoi gi karihani makha da thara tum machina 70% oyeba honorable leader hosma mang hangjabani bet se kangthon se sungsoi soidan pigin haibi se masi pi awat pasing haitara na pi gedra pi roidram da house thambiraga di phani pibi bena di hena sarukjana phagani kaino morang da leiba khoi gi relief kendi le ayamba tharaga community hum se thara thar loin tummeba yeng nan chacharu bakanda di mo khoi sida su mayam yaure bari somungda sajiwa da su pai yawe ba adu sigi se khara piramaga pidara mai masin khana ba su khope yaure adana masi pi gedra pi roidram house tang thambiraga hariba kano se tang tobiu na hije ki tobun Speaker sir hujiki kaino dagi relief camp ta leitaba mayum dagi di displace oraba aduga khanga chanaba local da magi maruma pang natraga makhura maton gi da leiba adugum basi masi issue thoi akoi sochanpur gi da su aduga more gi da su aduga the jaga da su adubu sar khoina masi loina list tawrga hujiki hairiba khundugi camp du da leiba kangbu duna authorized over haida moisi akoi sigi yum sigi sini na tor kanda moisi maina leigibani leibam mafam do pibi dare leibam mafam do pibi rakanda I suppose digital legadabani adu tomba ko ba magi yum da sumaina khundra konda leiri haina madugi details to pibi raka details me amdo submit to biro loina moigi phangom thokpa loina koi hana walam basing loina ayamba piba hogre ado songe honorable member gi jaga du leiri basing su adu gumbagi award pa leiri gadi list tu phajna detail loina KM ta lebiri be mi du tanara pibiro aduga kaino sing du fangan jage second hojiki ayamba kangthon di piba hograbani adu wali bu sing du honorable member na yarga de ngona wasabor su masing su wali smai tawri na dang pibira ga de dum pihan na batawge last one sa magatang satra singi sagi haibido satra singi hojiki yam thina pharak tabam leire ba satra singse somda di pi hairamina somda di masagi phangde hai lereba simtanga saki private school tamba college tamba for example aduga ngasai mapan su tamba te exam science school da anga amak se number 1 da yang khalle khanmadagi honorable governor le matam honorable governor khoi myam tal hairo de pi na ba na sanction tawrage na finance ta tawra do hogi bakso payment bi da angang no mama pa to yo khona ngai tabal le ba ta adisu pithok bini haigram no dum dang pithok bi ba yabra yaraga di hojiki sat sing da no mai tha ko ding pi do khon dum dang singdo pi ge ya jare sa satra singse speaker shashmai to ko is a policy amagi guideline amagi makha dani government school da tamba satra punama free loina pi uniform textbook kari adagi mu private school da tamba singse koina madugi fee puboda problem lebedagi fee do pubangam jana bai na koi government mun khana kanda Satra dugi no model pa sama palaganda isung ahunguba kaino private school da tambani ko harse loipa private school da tamge habdi aro hana adagi private gi lakoni na koi adaptation wari haiba kangbudo priority de koi government school da loina tobiu haibini adu yadaba singdo koi kaino da private school da tamba singdo koi satram da lupa sama tham da lising ahum to ga magi koi gi school gi fee nung do thiba ngam jana baina da maina sinmadi lei
aduna adugi manung criteria adu sam adugi exceptional mapanda tamba adu toba da toba exceptional khara leiragadi adu so ko humanity ground adum akogi individually khane haitare policy mak oina di leitri adu individually koina su ngasai huji habi ba chinese school da aduna governor adu to haba adu maina koina su mateng panga ga mapanda ming sangi ba khot ki ba dum sar yaw ga na disa Mathangda is our question number 294. Hangbigadaba Honorable Member Shri Surya Kumar Okram. Perform Bibigadaba Honorable Chief Minister. Honorable Speaker, sir, I question C 294. Honorable Uncle Megana Ngasai Hangi Viduga Sugini, I bet money. I point Hanjandana Bahona Jagger, sir. Honorable Leader of the House na Ngasai Tambigiba Aadhaar link to Bugis, sir. Kitang CAG report, sir, kitang contradict line number, sir, kitang CG page 24 CAG report, the payment of 27 crore for the cadre was irregular payment in terms of guidelines, sir. Guidelines the irregular payment tie, sir. The department stated February 2023 that necessary linking of unique biometric identification number was discussed in the meeting of the Joint Monitoring Committee. The department in 2023 da reply am have Honorable CM na 22 dagi haukre na sir thambiba. Sir masi haubikra gadi amna phare adu as per 2018 SRC guideline hai sir masida the reply is not acceptable hai na CAG report na su sir masida thambiri adu who will held responsible si je Honorable CM gi home gi portfolio pai bi Honorable CM gi kaino dadi yobira amoibo si department gi kanguna makoi mathau tawdaba gi male ba sir aduna kana na responsible oigadaba no haibadum tang Honorable CM na thambiba ani suba supplementary da sir tabulation ma piri sir October 2017 da 1100 militant 3000 per person haigadra 3 rate and e research da amount se so maina 18 da su 18 September April dena September to 1122 October 17 to March 18 jina 100 eva sarmu 159 April 18 to September 18 159 October 18 to September 2019 jina 2167 ado October 17 dagina September 18 boxida 17 dana 3000 rate se leire sidana muk 6000 amuk lei March dana muk 3000 am lei sir aduna aina laksaningi sina air wise sahi gi kedar kayam leirambano kedar singsida makoi gi kaya pb ki ge makoi gi incentive haigadra moi kedar amamam gi stipend haigadra kaya pb ki bage madu matang sign tongnaba haurakpadagi hojik phoki details amtang pbu haidana I Honorable Leader of the House thamjari. Thank you. Speaker sir, hujiki doina bank sing the masa ge account hangaga pinana bagi koi initiative tawe kakshan na ba adu bunga saina hajagi ba moina unblock unbank haibagi da tawraka moina 22 gi mamang phau to me adu 22 dagi di koi huji honorable member hangi bu sume 22 dagi koi payment pidri adu in person ma gi account da thana na bagi adu gi da koi send to ga lei adu dagi adu mungnarak pane hui tawnari se adagi amana ngasai gi variation khara lei bise hana kieno UPF haram UPF dagi moi lup ani to khre adagi kieno dagi lup mari to khre ga na fraction tara group semak pusi oba adu gu madu gi da variation lei bani adu madu gi do kramai to details to honorable member na ai session manung sidang amdra so detail do pura ye honjage yani sir loisu loidore sir ai tomdu amaka question amaka ngaira male sir honorable CM na kanna su thijan biri sir masi kanna ai thijal haningi sir karigino habdi sir sida irregularities khara laiba khotpa mayam singsi sir na su yengchan biram gani sir aduga masigi ngasai gi masing se sir answer pibi rakpasida aingon da lejari si total si akoi hujik leji 2181 laiba sir do CAG report sida
2019 September 19 is 2167 na masing je kitang CAG gisna la libra kanana la limno sir kitang lay si matang clarify honorable leader of the house BB na sir aduga 2016 da akoi joint monitoring group si December kano da 16 da sir kano to hina sir sigi makha da joint monitoring group ki meeting kaya phangrage haibadum tang sir honorable leader of the house na thambiragadi masida phamamagadi 16 gi matung da phammaga sigi biometric tawbagi Aadhaar link tawbagi se hujibok torom jese karigino haibje sir ila ilaina akoigi official jingdu da hangbada sir thokani sir maduna kayarak phambigrage masigi details simtang pibiba yagadra hujik open laitragadi lairagana kayarak phambigrage haibdum tang thambina basa thank you ya masisi aikoi state ngatana independent of lead of the home ministry gi moigi mihut yaurga tawba aduna hojiki join moni kanogi akogi inspection kari kari tawbagi report ti loina ha khudingi joint inspection tawbagi joint monitoring committee na tawbagi lei adu hojiki 16 dagina joint monitoring committee kar khangruge du dei kona ye honjarake Mathangda star question number 295. Hangbigadaba honorable member Shri T.H. Hamkumar, Pakhum Bibigadaba honorable Minister Works. Mr. Speaker, sir, star question number 295. Mr. Speaker, sir. Star question number 295 ki code houji phawbagi oinadi semnabagi thorang laitris khoda paikhatna hona jage sir thank you sir supplementary thamjage sir so mi sir hujiki senthungi problem si leimena dum ribogi leite si dum yai sa duga hujiki si lambi ni sa mana thawal multi purpose project taba koi na pe pali dagina koi ki si thamuram tumu khong phawga ade amasina koi andro road si taba Androje sa mayamna dum khangnai sida emotin fire lai turisiam lakpa degi hena khuigi local split ade you habitat je mayam thakpa si nungdam haida haida halak padadi action to in thob aduna suma mayam si leiba degi koi lambi si koi thingba su yadre adagi kano su honorable leader house na koi ju house su pass to kore koi koi you gi kano si fajana si bi yam phare tu si ki sim khong thi ba thok tang sa kainomna plan to biraga sa si ai khangjei sa financial ki cancel leiba awaba lei myam si do hai lambi ani sa kainom yeng biraga ka happy una sa ai am kari main to sa Mr. Speaker, sir, yam so Mr. 2022-23 gi senba sahi da khoi se NEC da through planning department khoi thajaru rabni adu da makhoin hoji phaw da approval se accord tawraktaba adu khoi round about 30 crore muki akhoina project proposal ama planning gi through da thaba adu khoi yari mukhai ngasai hajaba mamang da handaki leptaba nong aduga ising isau ani ra khanna lakhiba mayam sida khara hena sotharaba lambi singse asisi same naba honorable leader of the house na honorable union minister masama gunabiduna prize tawbiramle aduna athu matamda akhoi development kharadi lakane da ai semba yarnaba karige ayaba lege da yengsinjara thank you masi di makhanda ai pa balu san ba ya hidra ngasi di makhata ba question leitre haibiro sir asigi khabar da naharol gi thongdang da front page da ama yawi sir masigi wafam di waithau da puba thangba ngamloi da ba sel gi demand torok pa gi mayok da khongjang changsin khre sir mayam ji imaibil club mayam tholaga protest tawba adagi mayam tawle re sir wafam tiena pathok chege waithau area da puba thangba ngamloi da ba demand kaya tawrok pa gi mayok da lamdam adugi club amadi Maira Paibi singna protest tawkre waithau apunba Maira Paibi amadi waithau educated youth association na sinduna
चथखिबा प्रोटेस्ट अदुदा सरुक याखिबा वाइथौ अपुनबा मैरा पाइबिगी सेक्रेटरी मुतुम बिजाना हाई लंदम सिदा थोली विरांग सिना मरम ओइरगा मिपुम खुदिमक चाफम थकफम अदगी खंगदना अवाब कया मायोकनरी हाइरिबा सर सेन थुम खाइबा लैबा पुबा थांबा ngamdaba डिमांड मयाम सिंगसी मयाम लाकपसिदगी ओपन होइना प्रोटेस्ट तौरपसी मसी यंगसिनबिबा याब्रा तसेंगना प्रोटेस्ट तौरबा फावबदा सरकार असिगी लैरिबा होम डिपार्टमेंट ना यंगसिनबिबम थोकप्रा हाइने खंजै सर अदुना मसी अवाबमनी मफम मनमदुदा थबक इंखांग तौबगी अदगी यामना चौब इंडस्ट्री तौब पैसा पाइबा सोमता लैते अदुना मयाम थोलकपसी अवाबम ओय मरम अदुना असुगुम्बा अवाबसे सर अखोई प्रजागी अवाबनी मसी अखोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मन की बाता मसी अवाबसी मेसेज से पीबीनबा याहुनबिबा यागद्रा सर थैंक यू सर जीरो आवर की तंजा लौजरगा सर नसी अयुक्से यामना नुंगाइतबा सोशल मीडिया दा पाउदा सर होरेंदी दुम याउबिरनी सोशल मीडिया दा थेंगनजबदा सर मोइरांग रिवर सी ब्रिज तौरगा कायरगा हाइबे तारे थांजिंग रेंज लोमदगी कायरकपने ना हाई सर अदा अखोइगी रिलीफ कैम्प दा लैरिबा मरुओइना प्री फैब्रिकेटेड रिलीफ कैम्प दा लैरिबा सर सेरिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर दा अदुगिदुदा लैबने ना हाई सर येंबदा सर यामना नुंगाइतबा मोइगी थबाक यौरगा मयुमदा फी खरा कोन अरैबा खरा तौरगा मयामदे मखुत माइ थांगला लाकपा उबा सर अदो आइना असेंबली लंबीदा लाकपदा मु हंगबदा खरादी फग्रे कोई एक्सकवेटर तौरगा इसिंग खरादी ताखरे ना हाई सर अदुना अखोइगी रिलीफ कैम्पदा लैरिबा प्री फैब्रिकेटेड कैम्प अखोइगी स्ट्रक्चर सिंगदा टेम्पररी स्ट्रक्चर सिंगदा लैरिबा मयाम सिंगसे सर अखोइ खरा हेना मसिदा गवर्नमेंट सिना पुकनिंग संगसनबिरगा अमुके हेना वारगा लैरिबनिना ऑनरेबल सीएम लेंगाक्सिना संगसनबिरगा याम थुना मीटिंग संगसनहनिंगी हाइदुना ngasiगी जीरो आवर सिगी तंजा लौजबनि सर थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर खोगी ऑनरेबल मेंबर सुजकुबाना हौजिकसु मयाम ममांगदा हाउसida थम्बिगरे मसिगी मतंगदा हौजिकसे खोई ऑनरेबल एमएलए सिंगिसु मणिपुर प्रजा सिंगिसु आईडीपी दा लेबा मयाम सिगी अम कंसर्न होइबदुदा खैतंग पुनिंगसे इंगना नबिदबदा हाउसदा हथेंगना थेंगनजबदो खदंग मयाम दा पौदम जरदंगी तंजा लौजबनि मरमदि हौजिकी सेरिकल्चर दा लेबा अखोगी फार्म सिदा लेबा इनमेट हजिकी सिंग थुबिबसे थर्ड फेज ब्लॉक ने मजदैदा अखोई इबुंग कुंथ्रानी युमना चामगा दिफु बंगानी लेगिसे अदैदा हौजिकी अखोगी मोइरांग तुरेन से थंजिंग सिंगदगी डायरेक्ट लाकपने अदुबो अखोगी मणिपुर की इतिहासता अखोगी मोइरांग इतिहासता हंगद चेब तुरेन से सिमगक्तनी अदुना मसिगी तुरेन से सही 100 मुक सेंगत्र मतुंगदा तेंगत्र मतुंगदा अखोई गसिगी हाउस की लीडर ओइबिरिबा सिना अखोगी मागी पौताक मक खादा एप्रिल थादगी अखोई थंजिंग सिंगदगी किलोमीटर 35 से मोइरांग तुरेन से तेंगबा उदर लोइरबनी करिगुम से तेंगबा लोइरमदरगदी मोइरांग से सही खुदिंगी 15 days or 45 days दे तो सिंगना तावरगा लेबदी अदुना मनबोरगा तेंगिदुन मनबोरगा गसिदी तेरा खोंसांग बि अबदी इनमेट अब लेबा मफम अदगिदी तेरा खोंसांग में कोई लान सिदा तेनेबा जगह में हमसे गसि सिंग तुबदन लेबदी अदु लेबक थीबदा गसागी तुरे दे से धरिबा अखोई लौ सिंगदा दोंग याब सुगिदुना मोइरांग तुरे सिंग से धरिबि सिंग सिगी से याम कनगिबा अदुगा हौजिकी फेंसिंग लेदिबसिगी अरोइबसे सिदैदा लाइबक थीदी सिदा अखोई खुल्लदी फाउनबगी थोंग अमा सारम्बा थोंग से अखोई गवर्नमेंट साबा नतबा पब्लिक अदीना खाइनगा साबदा थोंग से खरा खुद सागिबदुना मरम ओइरकांदा इसिंगी सेजा दुला फुजिलगा अजिकी वॉल सिदा यइबा वॉल से 35 अखोई 45 फीट को बकाई अदुला मदे इसिंग से चेंधरगा अयुकी पुंग तरुक सिदा वॉल से कायरगा इसिंग चेंधरपदी अदुदगी इसिंग चेंधरपदगी मयाम से खंगौदला थुंबा होगिबनी अदुबो होजि पुंग मापन मखाइबा बरुदा इसिंग हे लोइलब कंगरे मधुगी वीडियो फुटेज एगोन लेरे लोइ येबिबे यागने अदुबो हाइबा वीडियो फुटेज से लेरे अदु लोइलब कंगरे अदुदा अखोय जि
वाटर रिसोर्स की एजुकेटिव इंजीनियर मागी स्टाफ की लाए रेवेन्यू की लाए डीसी की स्टाफ लागतना अखोई हजिकी वाल से अखोई हजिक सेमजिन नबाइदना हजिक हौरे अदुना हजिक फायर ब्रिगेड की मी संगगा हजिकी हाइरिबा yung kuntha du le phop do jik sek do pa hore nungda ore bong mung da boi sang me yara gani adu akhoi dc ga district magistrate ka tan raga makhoi thung hi ba akhoi mo pa khum phu hojik pung baro bhui balung da pirani mon hum phu pirani adu ka la phai de le bak thi bala madai da hayeng macha gi ada parikha tha ga do ba mapan da lupa lak lising ni phu ga chi tha jaga do do ba gi bag si da ha pa ga ising sai chawri ngai do la thorak pa da बेग तो ताऊ दगरबा अदुसु अखोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का तानरगा खुदक लुपा लिसिंग निफुदुसु पिजरबे अदुकादा हौजिकी अंगांग सिंग अद लैबा युम कुंथादु लैबा अंगांग कुंथा निफुगे लाइरिक लोइदमक चोट करे मदु लेक सिगदु सिदबा यारो हाइबदगी डीसी ना हौजिबदु काउंट तौरगा ngasiगी नुमित लेक सिगदु पिदनबा अदमाइ द होना जरी हाइबदो आइना ngasi मफमदु स्पोर्ट लैजरुबगे पाउदो अदुना मयाम ngसागी इनमेट सिंगदु द लैबा अवाब मयाम दो कोकननबा सरकार हमदे अखोइना ngamba मयाम दो होना जरी अदुना मिपाइंगाय ओबा पोतबक्ति लैते हाइबदो हाउसिदा आइगना खुदोंग साबा लौजरगा ऑनरेबल स्पीकर यू टू द थम्स अप थैंक यू हाइबियन की तोरकाई announcement ama ni the importance hoiba ama ni the thamjagi do mayam yam concern hoiba sa maruina economy is a backbone ngarang han shu house da yam koi khanaba koi gi kano gi RBI gi do RBI gi matam extension of timeline for implementation of relief measures se hana March ki 24 bao सांगतु अम्बदु हुजे 20 September भाव 24 भाव सांगतु पिरे मदमा कोगी लोनी मयाम सिगी ओना अदमा सिदैदा इना हुजे इना हव चरैसे या मरु ओइबदा हान नहान सु खंबेरे only 30% total लोनी दुगी 30% खतने अप्लाई तो वे लोन मसे रिलीफ मेजर से तो बियोन अता यमदा तोरकते मदुमाई ऑनरेबल स्पीकर की खुथांग दा अदुगम लोनी मयाम दुदा सिगी RBI ना हंदक पिरे बसांग से काहंदना September भाव सिगी मनुंग सिदैदा लोइना मोइगी एप्लीकेशन पोतो थाजन बियू हाइदना आई सिमा थमजगे अदे अमना सर नहान खबर द यावे ना जीरो वर्ड ब अमना क फकुम पिनदि आइना सु थमजनिंग बनी कनो की BDF की पैसा हेंकले हाइबदो यस 2020 दा मखोइना फंगमेसी लिसिंग मापन का संवा अदुदगी लिसिंग तरा का संवा दा हेंकलगा inclusive 2000 per month रेशन ने लो साइना हाबि मोइसे सही खुदिंग युजिल पा संवा संवा इंक्रीमेंट कारे हुजे कदुना मदुना 22 दा इंक्रीमेंट से लाका ना हुजे मोइ 12000 per month inclusive फंगे सुमाइना मथंग चाहिँ दो जो इंक्रीज तौरी मोइगी दमंग दा इकोने इंक्रीज तौरी हाइबनी अदगी अमना सांग सागी पुलिस सिंगी वही वता से मीडिया की चिन्ह सिंजु समायना वही वता करेम का थाइन बै टाइप ई बसे कितंग टॉपी दि फनी कितंग लेदा एग्जांपल लोइना डेमोक्रेटिक कोइ बकनो दा एटलीस्ट हाउस नि सरकार नि हाउस फमी नि हिंसा बिना सरी सोन बता रहे हम यामना कितंग करेम का थाइन ब मान बाहि दारे नको सुम बसे तो होनिंग दे हाइ दारे सी डिसेन होइदे करीगुम तौरगसु सरकार ना तौर हरकनी लीगल एक्शन का तौरगसु अदुना सर मसीमा मसी तौबीदना अपील तौजरी फजना अदुम इबियो पाओ चप चप चाना बट करेम का थाइनब हाउसिंग सेशन सु लई अदु तौनगुमसी मसीगी सी कइनोने 15 August दा अखोई DG ना अखोई मैम खनर कांदा सर पुलिसिंग से मोइगी हुजिक इरांग सु थोए थौदोक्सी द मोइ वासु याम वारे अदुना मोइगी कइनोसी रसन मनी से कितंग हेंकट पिसरायना अदुगी आइडिया am पुथोरपनी मद मोइगी प्रपोजल ददि लिसिंग अमा बुतोरपनी अदा इना स्टेट की लेरिबा फाइनेंशियल सिचुएशन सिगा ओइरकांदा होल पुलिस द पिरकदमिना ए PDP रसे मोइ अखोइ पुलिसिंग से याम वारे PDP रसे अंदर गलपा जमा जी हेंकट कनी हेना दो से बजे सथरी सी लोइरगा अदुम तौबो याय अदैदा यामना हेक्ता
अखोई से करें का थाइन का तौबदु सा खितंग आई खितंग नुवाइते अदु सुमाइना वहाई वतास अदु हाइब पोसी अखोई अपुम्ब पुलिस की होइना हेंगट कदबनी अदुना अखोई अथुबा मतमदा सिगी बजेट का सिलोर काना अखोई खनरका मोगी हेंगनब तौबनी ना अदुमाइ सेंदोक सकी सर थैंक यू यामना थागतचरी सर नहान कनो तौबिबदो मोराटोरियम सांगतोकपिबे सर खितंग ताजा हुदबदो सर सेप्टेम्बर बोक्ता पिसनगदबनी हाइब्रा नत्रगा सांगथोए हाइबिब्रा ऑनरेबल सीएम ना मतुम ऑर्डर वइना मतुम तंग सर ना बट इन द मीन टाइम अवार्ड पुशिंग दो हिदा पिसल लगा मयाम दोसु खननबगी प्रोविजन अमा लेनी है Agenda number 2, calling attention. Honorable Member Shri K. Ranjit Singhana calling attention. Rest of weekend. Tagachari sir. Sir, I Hatu to the cover do Thaname Sarado, the Honorable Chief Minister get attention in the throat of Jerry said, copy like Viramani. In the Nisum the Sar July Gitang Kun Matoya do Romanesa, subject to correction. I covered Hatu to the York Tre. Maduda report over the Pongwache Pongs in the Koye Handaki Live Tiba to Dokshida Luang Bill in Toing and Biko be Lupi Macha Maga Koye Hemazit Hypophism Hemazit Hypomaga Mangi Bahaitare, Si Kre High, Hat Kre High, Toroma Pum Kangana Lakiba, Adumba Live Tiba Angang Anidugi. Matang the cover the York Pududa. I am a Sipukachabin. Sar Manipura, Toy Birang Sida Koi Huzik, Dead Body Pangdaba, Mi Kuntagi, Matakta, Uzik Lady, had not done Mayam, Loenamuk report on the Koishu, the minor tie. Adu Haidu Mayam sing Adugi Manunda Piba Sanupi Nupagumba, Haidiba, Luang Billing Twin be Amusung, Hemaziki. Taudoxiamna Puning no Siningai or Manipur, the lady Praza, Miam with Tamoi Kaiva Hybatai. Adugumba Taudok to the Sarakogi, Mahiroi Kayama, Matamduda, Mahiroi Anigi Matang, the Kogi Sarkar Sigi, leader of the Chief Minister, the Sarkar Siga, Masigi Langla, Langjin, Putokio Haidana. Maduda Launa Giba, Chatna Giba Mayam, Maduda Tiar Gias, Mo Boom Captain of Togiba Mayam, Asok upon Kaya, Tingna Giba, Hujing Boksu, injury or Bakogi, Soina Eraba Chai, Sumayama, Yakibayam, Live Tiba Todo Oba. Adugi Matakta Sar, Akogi Sibiana, KSC Pairaga, Mihat Sidachian of me Pare, Habagi, Akoi, covered the report, Togiba Lere, Duna, detailed to Laxagesa. Sir, Angang Anisigi Likun Se was a power Putopung Dragasu CBI in a KSC, Paigre, Paigi with the Gisar, who's in Moina Tigatana, Masida, Mihar Sida Chenavani, Hava, Mi Magato, Amasunupi, and Yauna, a quite Pavagi Pau, Mediada, quite Tenazagrasa, Pari Wissing Adugi Manunda, Ani Yamadi Minor, Ni Havagi, Pau Sutare, Loina Nasar, Sigi Matanga, CBI in a Koigi. 2023 की दिसंबर की तांग कुंठा मथोइदा कामरूप असम दा लैबा अखोगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से अखोगी चार्जशीट फ्रेम तौबगी चार्जशीट थाखरे सर था 8 निपान हाइजल सर मणिपुर की मियाम ने यामना थमोइ सोखिबा सिगुंबा लुवांग बी निथोइंग बी अमसुंग हेमजित की मतंग से चार्जशीट थागत खिबा था 8 निपान चंगजल अब भावबदा Basigi Langla Langzin Kazitang Kangbayaba, How's it late of Cinema Sinisar, Yamna, a Kogi, Yamna Nuaitos. Sir Court Amusung CBI in a charge, Taki Bagis from the Chacharoy. I know who's State Sigi, Chief Minister of Biriba Hongi in charge, Super Biriba, Honorable Chief Minister, the Gi Aina Kangingba, the Manipur Prazamiam, Kanging Gadoba, Imung Manuna, Su Kanging Bahabatare, Madugi. Wafum Kardang Kanging the motion the Sisar in a Sisari through the calling attention when I motion she moved to Jerimanisar. Sahi am the Noriba, Sagolban Terra Tongbram the Kai the Gi, Hizam Luang B, Lintoing and B. Habit, and Pimaza, Sigasar, Taki and Kolom the Kai the Gi, Pizam Hemazit,
ममांगी सही 2023 की सर जून की तांग तरुकता अयुक की पुंग तरेट का मिनट 30 रोम ताबदा मयूम दगी थोके हाबगी रिपोर्ट लैसा CCTV फुटेज तमहोय अनी से सा अखोई बाइक अमद तोंगगा पुंग निपान का मिनट 30 हमदोयदा नंबोल एरिया थौगिबगी फुटेज मधु मयाम उनगी हाइदना अदुमाय फुटेज तो अइंगोनसु यावजरी सा नुमिसिगी अयुक की पुंग 9 मिनट 30 बिष्णुपुर की खौपुम चप्पगी लंबीदा मोइसी चटखी हाइदना सा अदुमायना अखोई CCTV फुटेज सिदा सुम मथंग थिगलकपदगी उबा हाइब तारे यामना नुंगाइत्रिसि सा अंगांग अनिसी अखोई थोइब इरांग मी कया अमा सिनबा मी 50 की मथक्ता लांजेनदना माई मागी मफम जाबा येंगा थंगदोक थंगजिन तौदना लैनरबा था अनि की मतुंगदा हाइब ताई था अनि की मतुंगदा मे की तांग 3 थोकपनी अदु जुलाई की तांग 3 की अयुक्तगिनी मोइ थोक्रिसि मसी अंगांग अनिसी इरांग सि करीमता खंगदबा हानगी मतौगुमने इचम चमना खल्लगा अंगांग ओइबा ngaktaniना अदुमाय तौरगा थोक अम्बा याय हाइबगी सार अइंगोनसु चिंगनबा लै हाइरिबा नुमितुदा मयुमदा थोखिबदगी सार ngasi फावबा अंगांग अनिसिगी लंगला लंजिनसि अखोई हुजिक खंगबा ngamdre हुजिक फावबा हाइबा ngamdre अदु सार हाइरिबा अंगांग अनिसि मांगखिबा नुमितसिगी जुलाई की तांग 3 सिगी नुमिदांग वाइरमदा नुपी मचा हेमत अखोई रिंथोय ngambigi पोकपा मपासिना अखोई मतम चाना पुलिस स्टेशन दा रिपोर्ट तवे अदुबु ngasi बाबा पुलिस ने सार मसिगी लंगला लंजिंगसे पुथोकपा ngamdre सोमाय तौदना सार अंगांग अनिसि पुलिस दा रिपोर्ट तौरे अदुगा अंगांग अनिसिगी लिखुन सि फंगदना मोइसिबु सिरमद्रा करी ओइरमगबदबनो हाइदना लांगतकना बाहायब तारे खनभम खंगदना लेरिङै चेरक्तुदा सहीदुगी सेप्टेम्बर की तांग 15 दा नुपी मचा अदुगा नुपा मचा अदुगा अखोई खुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगी कस्टडी दा लैबा अदुगा हाइरिबा कस्टडी दा लैबा उरबा मतुंगदा असीबा हक्सांग अनीदुना तारगा लैबदो सा तोंगान बा सोशल मीडिया की थोंग दा सा मसी वायरल ओइरखिबनि सा मधुगी सार सही नौरीबी लुवांग बिलिन थोयंगबिना सीद्रिंगई ममांगदा अखोई अदुगुंबा टेरोरिस्ट हाइब ताई कुकी टेरोरिस्ट सिंगी कस्टडी दा लैब कांदा सार मान येंगिबा मियेंग माना इसानुपीदुना खांगिबदो सार मणिपुर दा लैब मियाम खुदिंगमकी थमोय काइनगी मागी पोकपा ममा मपाना सु तेंगथाखी पांबई लैत्रवा हाइब ताई सार सजी अमोमना तमथीरब नुंसा सिंगी खयात ताब मतमदा तौम खंगदना खांगबगा पांक ओइगी हाइदना आई थमजगे सा हाइरिब केस से सार कुइरे था 3-9 चही जुलाई तांग 3 ने हाइरिब केस से सार मतम यामना सांगजले मसिदा चेनबनी हाइबा मयाम अमसु अखोई फारे अदुना अंगांग अनिगी इमुंग मनुंगना अमदी मणिपुर प्रजा मियामना खंगबा पामी बसे सार मिहातुदा मियोय कया कना चेनगी अदुगा करम्बा खुलाई पाइबा कांगलुपना तौबनो हाइबसिनि सार अखोई मयामना खंगनिंगिसे अदुना चेन्नई हाइदना सार CBI ना फारबा मियोयसिंग अदुगी करी रिकवर तौरे आंगांग सिंगदुना पाइखिबा मोबाइल सिंगदो रिकवर तौरब्रा अदु मोइना तोंगी हारिबा बाइक तो अदु रिकवर तौरब्रा अतै करी मरी लेनबा मोइना चटपदा यावखिबा करी रिकवर तौरबगे हाइबसे बसी खंगनिंगे सा लोइना सार हुजिक आइना ताजबा हुजिक फावगी पावदा अखोई CBI की कस्टडी दा हाइबा तारे हुजिक फारगा लैरिबसे आई हाइपेट पंजरके सा चुराचांदपुर दगी एस तोलजांग तुइबोंग दगी चुराचांदपुर एस तोलजांग है खुन ममिंग सा तुइबोंग दगी गिन खोपाव हाउकिप सही 19 अपोकपगी मिंग साइखोजांग हाउकिप दगी चुराचांदपुर बोल जोन दगी पावबोय सिंगसोल सही 19 अपोकपगी मिंग लमजाहाव सिंगसोल चुराचांदपुर की एम संगजेल विलेज दगी साइखोलान हाउकिप सही 19 अपोकपगी मिंग एल सात खांग थांग हाउकिप अदुगा बोंगमोन विलेज दगी दानियल
Lanjathang Baite Chahikun, Apokpagi Ming, Kom Zamang Baite, Amasung, Minor Karani, Hadmasar, Somaina Tawe, Imung Manungi Minasar, Okogi, Angang and Sigi, Imung Manungi Muena, State Sigi, Kai Kunazari, Matamdugi Governor, Anusaya Wike, Unare, Honorable Chief Minister Karak Unare, then Security Advisor Sri Kuladip Su Kayarak Unadana, Angang and Isikaribumba, Sigi Bataragasu, Mogi Matomangam Tono Basaru, Machet Amato, or Supibi Haidana, Amna Kogi, Haiba, Chief Minister, the Governor, the Advisor Kuladip Security, the Tangnadana Lakip, Sarangasi Ho Pangdava, the Yamna Kangbangam Drabahitare, Siona, Haijadana Lak, but the Nasiba, with the Looning Ani have a Kanganda, but the Gi, Hogiba. July ki tang kun ga marida akoi hemazit ki di magi apokpa imung manung mama mapa yauna khangba ngambagi pangandu loi khraba male akoi gi pangong na murti sarga sanskar toraga July ki tang marida sanskar toraga tang manga khandaki August ki tang manga da akoi gi sorada na jingba tawkhre adu nupi macha asigi di sar Karigumba Amata Tawdana Pava, Saru Machet Amata or Supibu Haidana. Yamma Nungaita Havita Sar, Akoi, Tongan Tongan Bajati or Sumagi, Magi, Dharmagi, Chanabigi, Matung in a Sar, Akoi, Maitei Gidi, Kanagumba Imung Aduda, Laiba Angang, Vero, Halvero, Asiana Tokumatum Dasa, Sak Pau Chana, the Baduga, Asiba, Dugi Matomangam Loidri Pau, Nga Sa Nga Savia, the Havanasing, but Mayamama. Masida sar awaba mayam ma khanga leibdo madugi nungaita budu sar akoi khuding makta ai phauram gane aina ai feel tawi aduna aina tension jarakуда sar matam du da mayam na ngangna khibase Bisenpur district ki headquarter haiba tare adugi maning lomda Churachandpur district ti chingba Jojang tek haiba mafam du da angang ani se hatlaga masidu phunggi haidana mayam na ngangna ba mafam ni adu investigation da sar angang ani do karai wai da gi phagi bano karai wai da hat ki bano haibu sigi langa langjin khangbi rabra khangba khara lai rabra aduga moi ani si sar saru machet amato rasu sarkar sina phanghal laga imung manung da khusin da bagi khudong jab se lai roidra haibu se masi khangning badagi motion da se ina move tawjari bane sar na matam khara pibi bagi dong ga thagachari Honorable Chief Minister in charge of Home na statement thambigani. Honorable Speaker, sir. The honorable member na calling attention to the issue si laiba ki we am concern loi ki ba ujiksu oi ba aduga khwai de gisu nungai taba singi manungda khwai de gi nungai gi da thogdo ba moi nungai taba mayam ma thoi last third me de gina huji phau si dai da thoki ba thogdo sing da am sathina shocking oi ba nungai taba tahi da ba yang hai da ba mayam ma thoi adugi manungda khwai de gi na nungai taba gi marakta amani adu sir government side ke khoi state government hona bada masidai da khara complication khara lakpa arms militant terrorist kangbu yawbugi lakpa dagi jingnaba leibadagi haibadare akoina masigi case the highest agency bharat ki mada sinabani aduna sir the honorable member no loina hai khre mi taruk phai taruk tu manung da ani mani minor sing relatives sinagre mari do si CBI ki custody da lai aduga madu ai khoina state government na tawbada inconvenient roi bakhra lai re na hai badagi CBI da sinaraga tawri bane khoi CBI ga su matam puna mukta koi phauna raga lai guardian sing do la ame am no aite khoi obada moigi moina hoje hairiba kainom to orsu on haibado yamna courageous way thokiba thokdok tu masa lai gidre sugum na thai chada ba mada haina khangaga su magi tobom thokba khara du toge haina thebani rightful claim ni adubo thoiba thokdok sina ai ko state government na
तौबद इनकन्वीनियंट होइबा डिफिकल्टीज होइबा खरा लाखपदगी सर अखोई सीबीआई दा सिनबनी मागी मदुदा चिंगनबा मोबाइल करी करी अयाम लोइना फागल अखोई रिपोर्ट अदुबो अंडर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई गुम्बा मगी मखा थिगलगा लेबनिना मसदैदा याम इलाबोरेटली खनबा फतब्रा मरम चादब्रा इन खले अदुना हजिकी मरमना ऑनरेबल मेंबर ना पुकट पिगिबा कंसर्न दो अखोई चपचाने लई अखोई सीबीआई की अथॉरिटी दा कन्ना दुम हाइनरगा नखोई करिनो करिनो तौरगा समहाउ मसादु की पूरा फंगद्रगसु कईगुम्बा मत वर्ष तौरकान अखोई इसाने बिसी तौनो बायना तो बियु एन कन्ना तंगनरगा लाकपनी हजिकसु तंगनरी सर अदु कइनोगी हेमजित की लाइकिद्रबा हेमजित की फिजम हेमजित की दी मोय हजिकी ऑनरेबल मेंबर ना हाइबद माइना पंगोंग ना तौरगा अखोई की मैते की इसाने बिदा तौखरे इसाने पिदु की तौद्रे अदु अखोई की साइट की दी अखोई यारिंगे अदु दनते खरा मसु लेरी लमसांग लोंगी साइट मनिंग लोंगी साइट तक करी द खरा ए लोइना डिटेल अदु चलो रोगे मरमदी सही अमा मखाइस मदुगी टॉक मदुगी नुंगाइतबा मदुगी फीलिंग अदुगी इमोशनल होइबा मयाम दुना अखोई लोइना मयाम मणिपुर पुम तारग लाबनी अदु अखोइसु गवर्नमेंट अमोइना अखोई याम साथीना नुंगाइतबा अदुगा फांगनबा याम कन्ना एनी मीन्स अमा तौरकांदा होनजरी अदुना ऑनरेबल मेंबर ना शेयर तौरीबा अवाबा नुंगाइतबा अदुगा फैमिली ना और मणिपुर की मियाम ना मदा अखोई सरुग याजरी अदुगा लोइना सीबीआई की मोगी कैपेसिटी बेस्ट कैपेसिटी मोगी अरेब सोर्स तौरकांदा हाइरबसिंग लांगिन पुथोंनबदो हारिबसिन नतना तैगिसु मोइदा सिनबा केसिंगी से पुथोंनबा अदुगा याम मरुइना हुजिकी इसानुपा सिगा इसानुपि सिगा निगिसि अखोई तक्सनजगे हाइना सर माइ थमजगे सर अखोई सरकार ने होदरी यंगजली थीजली हाबिसिदनी सर अखोई थबक से अमत कनो तौबोंदबा आइना थमजनिंगी से सर केस की स्टेटस 31/12/2023 द चार्ज शीट फ्रेम तौखरे सर अदुगा अक्टोबर की तांग 13 सिदा मास्टर प्लान है ताई आगांग अनिसी हाटपसिदा मास्टर प्लान ओइबा हेड ओइबा है तारे पाउलुनमांग हाइबा अमा पुनेदगी फारे हाइदना मदुगी खबर दुदि सर आई यावजरे सिदा खबर सिदा याम चाउनु सु यावरा सर चार्ज शीट केस अमा क्राइम अमा चेनबा कांदा सर चार्ज शीट अमा फ्रेम तौबसिनि ख्वाइ मरु ओरसि अदु चार्ज शीट से ngsi tha 8-9 changchale December gi aroiba tang 38 dani ngasi August ki tang 8 ni sa adu sidai sida khoi gi achum aran ama maduna te sar ai khangi khoi gi custody adi court la iba khot pa karai hongang ba ya da sar constitution na loina piri bang tani ya bana se ya da bana se adom da ai thamjaroi sa ai na haijaning di thani pan changchale sar si thaga khiba master plan मदुदा चेनबा मास्टर प्लान यावबा पर्सन दु फारे द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हुजिक थम्बीबा कांदा बोइना पाइरमबा पोट चै खरसु रिकवर तौबगी पोट अदोय थाक तो बहु यौरबनिना अदु अरगदि सोइदना हाट सीरबा थवा यावद्रबा हक्सांग अनि दो सोइदना मफम सिदा फुमि हाबसे सर खंगफम थोएना इ लवे स्टेट की मखादा सीबीआई से लैत्रगसु मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की मखादा लैबनिना Honorable Chief Minister na sigi case sigi matang si telephone do or su second number da dum confirmation lobi ba ya ba pot ne ba ina thamjari se aduna thani pan phajal aba master plan mastermind mi pharba adagi hairi ba angang sing dona pairam ba pot chai kari kari recovery to ba yaure hairabani na moi gi dead body se masi loin adi saru machet amato or su phangan bi hari se masi phangan bam thoi aduna मसी हुजी की अप टू डेट करी लेगे है दुम थम्बियो सा साराई हाई ग्रे हुजी की मोय चार्ज शीट फौक थागलबनी केस याम सीरियसली लवे सीबीआई ने सुयाम सीरियसली लवे
चार्ज से थागलबनी मधुगी पनिशमेंट पीननबा सब चाबा मरा लेबसिंग पनिशमेंट पीननबा दुसु कन्ना कोई तक्सली होनरी अदबो एजेंसी मन पाइबनिना अखोना आलैतना हाइबसु याबा नते सर अदबो कोई कन्ना तक्सली हुजिकी लेगेद्रबदुगी कैनोम तवसु फंगालगा अहलमंदा चनबगी ओइना सिनसी हाइबसु तक्सली अदुना अखोगी स्टेट की ओइबा इनकन्वीनियंट लेबदुगी सीबीआई गुंबा ख्वाइदगी अचौबा एजेंसी मदा सिनजबनी करिगुम खरदी सोइदन पॉजिटिवली तोरकनी ना इथाजब लेजा फमदु मतंग मचेत फी मचेत अम तोसु फंगबा याबा अदु बावगी पाव लौबी बसिंग अमरोइद्राबा सीबीआई की नथिग लगा पाइग्रब मतम तो अइना कमाय हाइदोइनो मनु सीबीआई बिसि होम मिनिस्टर होम अफेयर्स की मखादा लेबनी अदुदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हंगीरगा फी मचेत अम तोसु पी बसि यारोइद्रा आई तक्सन जगे है मधु सीबीआई दे तक्सन जगे मधु की फंगन बदोइ तक्सन गए बनी सिगी मवोंग से सरकार से सीबीआई द प्रजा न थाजबा थमंगदो मानदे Agenda number 3, discussion and voting on demands for grants. Honorable Chief Minister in charge of Finance na demand for grant 2024 to 25 move to begin. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the following demands be taken into consideration. 1. Demand number 17, agriculture. 2. Demand number 20, community and rural development. Demand number 23, power. Demand number 25, youth affairs in the sports department. Demand number 30, planning. Demand number 42, state academy and training. Demand number 47, minorities and other backward classes and the scheduled caste department. Demand sing asigi manungda demand number 17, demand number 20, 25 amasung 47 da honorable members Sri T.H. Lokeshwar Singh amasung Sri Surya Kumar Okramgi kaching phangjai ahanbada honorable member Sri T.H. Lokeshwar Singh ana raise to begin. Sigaina Pukachariba demand si demand number 17 agriculture, demand number 20 community and rural development, demand number 47 minority and other backward classes and scheduled caste and department. Koigi sir agriculture department se koigi honorable minister concern kanna honabiri mase khoi mayam changna khoi de maru department se oibani na through aga house sida ina honorable members sing honorable leader of house honorable minister concern puning jingjari se अखोगी एग्रीकल्चर लैंड है तंपाक से लेब खरग तनी स्क्वायर किलोमीटर अखोगी 2000 मुक्तनी ना मसीदेसदा अखोगी इंडस्ट्रियल की अदगी बिजनेस कई तब खुब तौना नम हाइदना एग्रीकल्चर लैंड है सुम मांगझलक मसी कनना बिदमता अखोगी हाउस सिना एक पास तौदर रूल पास तौदर मैम तौरे अदुबु implement tawudi pak udaba ngallinga sida ngasagi ngallinga sida karigumba through agas house sida honorable speaker through the honorable minister kanchanda ngallinga sida ne harbal land hai koi agricultural land hai mase phajana protect hodraba adoiba tarbadi tungi mirolda adumatak leuriba koi generation singna awaba pirang bani haibadune na thamjari se karigino haibabu hauji akoina sari ba thai ba khutimak niyebin hingbada uthoi khutibin je doctor natra ISIPS center honorable member singna officer sing bureaucrat singna puthok na teba lau singuba lajeri farmer singduna masagi puthoga masagi lamdu da lau khoidana ama tawna tawraga thola kanda akoina saba phangine ba aduna hariba pharmacing duna ubam do
मदो अखोई युम साजंगिबा फैक्ट्री लिंखकिबा फैक्ट्री अमल लिंखपा मणिपुर सिगी येंगा फैक्ट्री क्या लिंखलगा से एग्जांपल मामांग दो पंजरे ब्रिक फेलारो कया लिंखलगा मोय थोबे पोथोर क्या लिंखलगा क्या यागदगे खंदोक पिरगा तौदबसु यादबनिना से इंडस्ट्री से तौदबसु यापोंते अदुबु तौनन होरबा मतमदा लौबो यादबा जगह अखोई फुट हिल्स की जगह दा तोंबा अखोई हिदा कनसु इसिंग फंगदबा जगह कोई चिंगोंग हिंगदे लेबिरि मयाम फुट हिल्स दा लेबिरि मयाम सिंगसे मासिगुमदा हारिबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर गुम्बा युम कई साबगुम लंबी थोंजे फजना सेंबिरगा इसिंग मसिंग फसन फंगनबिरगा ngасai anak ko dahel labuk tadai launera yum he chajam khosam to bose masi ji kanba ya bi khudong cha base ai honorable speaker through the honorable minister gai pung chen jeris ni masi tawni har ga jubak taw da base kari geno masim tang tahun bi ya bra haidi sigi harbal lam se yam chalak treba ising na khara thumjalak adigi yumna sum lamdi Saktor pun ada ni abdi sim saktor ini dah. Di jum se imung amada masa mari leba mata masa mari tonga na cara mata tu jadi lerek tu upaya lek tu magi hinggon thirap mata lau tu hinggon thirap stage lah abani dah. Adu na siu masih tahu dah siu ada abani na masih tahu na sampai mata anda maru ina thori lepam fajar awal leba jaga sing tu. Koi honorable minister sunahan ini fajar sampai dekat si jaga sing itu koi lau ubah khak natana mana masih ubah khak natana. Atoba growth center वगैरह हो any kind of कोई industrial हाइटा रहने business तो कोई आप जिनसे मसी तो हम बिदन ना बा तो भी वही आप रहा तो भी है वाले रखा सु कोई की सिंखोंग डले रहा लिंक्स डले रहा माया मामा लव उबे याद आबा कोई की थेम चाना दाबा लव परी नगा कोई फाइडोंग कुंठा नहीं कोई शुभ गुम्बा ना ते उधर चादा बा माया जिनसे मसी उम्र तो भी रखा हार भी लव हम जे कन्विना बा मसी तो भी वही आप रहा अमना लव उजरी बा farmer singsida tangai padana henna akhoi gi makhoi da henna laudu uninga fauna na ba sarkar gi megi de kari scheme sing aduga kari thabak paket bi ge sei through aga sauksi da honorable speaker through the honorable minister ge punung ching jari aduga hariba farmer sing se masak maming matha phajana khangdoga sahi khudingi lau shubada phawasuk tholagadi akoina award asuk pigani haidana adu maisking lebibra madu lebiragadi hena phagani karigino lau ji uningnaba koina phanokak any aphabu oisuna scientist osuna moina maruma semaga phawdo hawlaga saba yabi sakti leroidabni prakriti ne puthoko potnina prakriti ne puthoi pojakone summangalak ki tawi tarabadi कोई जे मी बेजाती से कोई हिंबंगा मोई देने मरम दी कोई होगी ले जे तंपा का या बा उर चिंग दी याम कन उनंगाई जगह से ले पोंत्रे अदो उरी बा तंपा तो उरी ब्लाउ खरस ने मयाम पनो क्षमी ने खुदोंग चावन जो फंगी बिना हारिबा एग्रीकल्चर की द लौ उबदा थवा यावबुरी बा फार्मर सिंग मना मसिंग कनो उबदा थवा यावबुरी बा फार्मर सिंग सिदा स्पेशल पैकेज ने खंगदे मोना करीब पावर केरम लौ जगे कितार जो 70% डिस्काउंट तौनी कोई कन्नौर पीगनी कोई करेने ग्रांड ने पीगनी 30% ने पुथोरगा हाइबगुम्बा अदुगुम्बा मयाम सिंजे सरकार ने लेबिरगदी सिगी थ्रू अगा साउक्स होनबा मिनिस्टर नामतंग लाउथोक बिरगदी हेना फगनी मसेम दंगाई लाउथोंग चाहनिंगी अदुगा ngasi ena hariba kat mosan thanga chari jisu ngasagi summa kona koine sapam matamda ayamba low pham phajaba jaga singse sum urakta ba sahi manga tara sida sum urakta no maram ore haraga se haujiti sui khogi development se sum wang khalam chokhala menam bayi makai phajaba saninga lai adagi low singuba tokthoga magi sagi kari hatarana industry am tokhaninga I aduna Assume Mamma Maramaka, Tangai Padabadi, total number of population Kayano, Akuna Potoiba, Pogi Potoxina Kayano, Mapandiki Kayam, Shalaga Kushi, Hingi have a say, Honorable Minister Na Yaraga, the House of Tambi in Pagani, Madam Tantobiu, Aduga, Asagi, Quigi, Loba, Pangodra Sing Asagi, Iran, or Traga, Quigi, Nesen, calamities and powder, the Pajana. Screening to Viragana, Madugi, beneficiary, Kanbada, Nium Chumna, Filda, Geotech, Haraga, Mapam to the Chapsana,
yes masi jaga si lau sung udrena sida don dola sukai khade bida adu irgadi farmer sing dugi interest ta masagi kari mane lau je pan mada yadraga su sarakana insurance am ni pirakani na khalagadi moi soida tongna kani aduga ngasagi kari hetarna madu matau bidragadi hena phabu irhadani sumna thamjage ai masi haraga ai agriculture gi thabak sida sagi ini fertilizer pibor jo handakti phajana pibi adum phagalai aduga ai phagat padu phagalai dum haijage aduga tangai phadana hariba degi amana khoi lawbada changada ba khoi phaudi haitarane ngasagi organic farming tawna ro hona ba matanda masigi phaudi sina hullagadi har asuk chai de yagani aduga area asuk chai de yagani haibagi hariba kan phaudi singje lawba khudimakta bibi yabra bibi be yarga karam skim ka bibi ga de ha jong thambiyu aduga masagi moina lawsi ura kanda hariba farming notify ma tawiraga mai district agriculture officer haibiraga hariba nangi lawse phajan thobane ne mathangda siblakti uba yagi gani sina sar se akhoi phaudi se phajana sumane preserve taro thamuko haidana makhoi de madu awareness tawbiba khopi ba lebra lerega di madu tahullaga di hen aphabu oine habiduni ngasi thamjari se si haraga I masang sai sum kanul tawjara aduga demand number 20 community and rural development sigi department ji khoi rural area da di automatic kana sing da kaida masai sina lambi thongja automatic tawbibani na masagi yamna darkar lei hadani pukajabani ado hariba siju ai shana kasu hajar roge haudik je khoi gi thabakti loigraba paisa ja thadok tana thamba stena thadok tragadi khoi gi 10% thadok tragi paisa don thabakti loraga paisa do bithok paisa de center de laaba finance ki department khad leraba adugum sing do matam chana thadok tragadi masagi 10% haba thadok tragi masang work program se hapa yaroi dabina na masagi hojidi work program se tawno hona ba matam de ha ne khona paisa thadok khi bedo madu hana contractor sang thaba aro bising release tawiraga moida payment pithok biraga matungda madugi utilization certificate thara matungda harba program do semu aduna otherwise not haidana harpa se koi tare subject to correction adubu karai bak taw hado honorable minister concern chumthok pirakani hariba masegi khone tengjabada khogi 1 kana crore chama ga humpu ga mari manga haibra finance lei re ye paisa do already tara lei re ye subject to correction adu karigum lei biram orgadi masagi contractor loiraba thabok loigraba contractor singdo madu pithok bir matungda utilization certificate pirakanda 165 to tawdaragadi mathangdadi 300 khogi crore gumba khogi compulsory pirakaduri na state ki matching share khoi 10% ju any upay me thiraga madu hapiraga masi tawbiragadi khoi hojik ji lambi thong phatraba mayam je hena phawuna na ba majungda tawbiyu haidana I honorable speaker ki through the honorable leader house punung chu chingsanjari aduga amana any program sema kanda engineer singna hogikti manual ki thabak se loin to ase simi bani simi ba sahi manga or tara tani pan chana na bana matching ki thabak se masi chathana tawiro kai atai state ta ayamba gawati daina handak ke samsalu bagan do ayamba matching loin chinge khoi state khatang ngare ayamba ji udasi adubu hoji handaki program no busidadi ai khara estimate khara ujare masi singse ngasai gi kari hatarana handakta gi di kon estimate saba kanda mon manual tawbudo handakti khoi atobada tawbudi yaraga khoi state ka tawbi tawbi yara dino aduna machine chingbai thabakse masi mantang pangthok ba yagadra yaragadi pangthok aidro honorable speaker thro honorable minister ge punung chingjari aduga program semakpa matamda honorable ML Humpujinjiga Kushaminaraga elected members in Kushaminaraga Hare Tariba division Singjigi district division E sing Esosing A sing survey sing plap Haminaragana Tauraga di Queen when lumsam the Hatta Chaluni table Saraga Sagi Yokan the heck drain and walla Mogumba the Giritin walla Mugumba Labi Pakitu Natajan no Ham Tingnabase Masi Konanaba through Quigi PWD the Haraga, for example, on a membership team Tabiraga, a Sagi program, the Smai Semajiga, Quimian E. Paminal Tobaduna, PMJSY Gishu, Yaragadi, Tobi Yabra, Yaragadi, Tobiu, Haidana, a Tamjari, Ado Handaki 24-25 program say, Haitarana, Moidi, Net Coronet, Walking the Lejavani, Adubu,
ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯗ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ PW ꯂꯣꯟꯍꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ PW ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯕꯤ ꯔꯣꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯉꯥꯡ ꯀꯩꯕꯤ ꯔꯣꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ RIDF ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ PMJSY ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯆꯍꯤ 10-15 ꯁꯨꯔꯕ ꯆꯠꯄ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ PWꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ PMJSY ꯁꯤꯟꯅꯗꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯒ ꯁꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PMJSYꯅ ꯆꯍꯤ 10 ꯁꯨꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ PWꯗꯨ ꯁꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯐꯅꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯝꯅ ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯖꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯑꯦꯅꯤ PMJSYꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄꯗ ꯊꯤꯟꯅꯗꯅꯕ ꯁꯤꯝꯇꯪꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯖꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ MOBCꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ MOBCꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ MOBCꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯀꯩꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 5-6 ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ MLA ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯁꯦꯕꯛꯇ ꯀꯔꯥꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MOBCꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯌꯦꯟ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯉꯥꯅꯨ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯖꯩ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯖꯩꯁꯦ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ 59 ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯧꯕꯗ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯟꯁꯔꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯦꯟ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯩ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯄꯦꯟꯇꯔꯤ ꯂꯩ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪ ꯎꯍꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯏꯝꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯏꯝꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯔꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯖꯔꯕꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ MOBC ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ 10-20 ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯆꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯨꯊꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ಶ್ರೀ ꯁꯨꯔꯖꯀುಮಾರ್ ಓಕ್ರಮ್. Honorable Speaker, sir, see, demand discussion, demand number 25, Youth Affairs and Sports Department, sir, Manipur Gidi budget se picture agasu one of the most important department ni haina sir ai lojai karigino haiba matamda sir for good reasons or bad reasons Manipur ji was all over world, all over India, media mayam sing si Manipur and Kanara lay sir. Aduna Manipur gi image sokiba, Manipur gi image pahanba, haibasi. We are proud Manipuri haina Indian state sida koina lady sir. Manipur gi sports person mayam, Manipur gi art and culture sina. Hana deki su pukhala lai sir, hujik su pukhala lai na. Aina thamjari sir, sports department, sport youth and affairs is one of the most important, in fact it is the most important department in our state haina sir ai thamjage. India gi sports budget 2024-25 sir en ngak phaminga ngak yengjabani sida
3,442 crore. Mostly it goes to Khelo India program. 900 crores is Khelo India program in Makhada. It's for promoting grassroots sports, sir. Gujarat gets around 608 crores. UP gets around 503 crores under the Khelo India program. And Manipur gets a mere 46 crore. Sir, if you look at our state, Manipur has the highest per capita contribution in sports. In fact, Manipur will be the #1 per capita contribution in terms of sports, sir. We have produced more than 19 Olympians till date, sir. Aduna, Manipur da yengbiriba midyengse masi kitang akoina nungaite sports ki quota thada ko matamda Manipur da di per capita yengma matamda one of the highest oifam to e simatang sir ai thamjage. Sir, in the recent past, if you look at national games, if you look at Asian games, if you look at different national sport events, akoi Manipur gi akoi participation akoi Manipur gi sports ki levels is sir kitang handharak pa man ba sir. I think it's because akoi gi sports budget se sir aini yengjawa matamda to states like Haryana, Punjab, Orissa jahana Manipur gi level da yamna kaino karimta leramnate Maharashtra yengma matamda sports ki budget se yam hapa. They are investing huge in sports, sir. Aduna sigi budget sida aini yengjaba matamda 2020-21 gi actual sida 5,000 sigi consolidated akoi gi sida yengma matamda financial accounts ti yengma matamda 5,000 actual that 5,411 labor, sir. And handaki budget estimate happy say 541 crore oiba male, sir. Aduga 938 crore. Aina kitang hotcha kitang patho yengma matam logics hak phamming is the salaries and other directorate akoigi lairiba revenue expenditure da salary like sakadojing is almost 600-700 crore is sakreba 900 sida mere 200 crore gumba katang 200-300 crore gumba koi sports persons in thadaba masida tare aduna masidi yamande honorable leader of the house in charge of finance na masi yengsel haningi in the future akoi sports persons in national level da hana gidagi hena phanji international level da Olympic hujik chathari Olympic da world games da Asian games da sir amuke hena koi participant puthok se hai batargadi honorable minister ki su pukning chingsinjari masi gi budget se ai yaningde masi hakat piu haidana sir ai ahan bada ai thamjage adagi sir policies when it come to policies ai sagi sum thigatchaba adagi mayam sports fraternity da lariba mayam singsida aina kari tausike akoi August house sida pukhat pada kari kana gani na sum thigatchaba matam da sir akoi China na hujik yamna world #1 oidana Olympic da lariba sports da lariba mayam singsi every hoigi moigi schools in the academy singsida yamna emphasis piba sir aduna akoi gi lariba Kumalapak lady chauna Manipur yoina chobu kumalapam of course National Sports University gi sida campus asomda loidribni na asida su seasonary na hai but akoi gi state ki oina masida residential training camp matam gi haibtare akoi ga chanaba aduga district sport complex ladiba mayam singsida masi tawbiba karikai lengak sigi government sigi department sigi masiguma policy program lokhatnaba laibi bra haibadum tang sir aduna discipline loinamak nataba akhoi ga chanaba discipline haibtare sidi sports science na khangabani Manipur da akhoi National Sports University leramni we must be definitely having sports science Manipur gi akhoi gi features da karam bane hena chanage haibasi mayam hena khangabani sir chanaba akhoi gi lawrakpa mayam singsida akhoi weightlifting da adagi amada mayam ama akhoi chan Mirabai chanu su participate toroga leisine sir sigumba mayam event mayam si karam bane hena chanage national amasung international arena da karam chana ge haidana sir
masi tauba aduga satra sports si larik tamba dakar sulai larik haiba dakar sulai because ngasai at a certain point at a certain level lakma matam dadi honorable speaker sir larik su dakar le aduna sports khoi hujik lairiba mafam da sport complex sing da taw matam da lairiba adwai gi khoi colleges sing adwai gi schools sing high school sing private institute natraga government institute mem ni tanaraga manak nak pasing da khoi larik su tamhan bi sir adugi matakta akhoi manipur si handak yamna sports academy si yamna thole especially aina ubsi football si yamna marai chaitharam amni sir honorable speaker na ju hena khangbiram mani football ji marai yam chaitharame adu hujik manipur da football player mayam thole manipur gi football players sing sigi remittance income mayamam sange mapana sanaruga state ta sanga imni almost 10 to 20 30 crores matakta dum sanga be hai annually remittance income if I am not wrong subject to confirmation sir aduna sports academy private sports academy mayama hujik thongna pasing se government gi site gi kari encouragement government gi site gi kari makhoi da policy to felicitate them kari lebirage habadu matang adu moisi hujiki aina mamang da thamjakriba khelo india programs gi makhada masida magi criteria fulfill oraga di khelo india da to sinbi bayai plus state ki kari policy program happy baya bage habadu sir aina thambi bayai football gi da yengma matam da sir akoi classic football academy hiai football academy trau su phajana academy lai hai adagi lairiba tyda football academy sumaina academy myam lai to pa periphery da manung da akoi chingi chingi area sing the hill gi area sing da su myam lai sir aduna sigi residential sports academy oina tawda we badminton da su mayamam leire hockey da aina amani hangjabada polystyrene academy akampat lei hai adagi archery da birchandra academy amofa academy moirang sumaina mayamam lei sir aduna akoi handaki badminton da higher yeng se sir Lakshya Sen hujik sanari se mayam ne am popular hoina 4th place star ga hujik Lakshya Sen je khoi medal ama fangne na lerme khoi sida akhoi gi anga ama state gi mai marai bakna ni ma ju olympic chakpa ya nga ni mera ba haina anga ama chapmana na sana minar me badminton je khoi ji one of the best top 3-4 de lerong ne india why don't we push there football da ato event me am je khanbi ga haibata sir aduna akhoi state ki huge resources some have the badminton have Gopichan Padukon Academy da Minerva da sir hujik football go in lazy anga masana ba ho da 25,000 per month sir aduna maina piri sir aduna now akoi sports si excel ohenge hanagi film do the hen phan ge have targa sir private sports academy as well as government run residential academy mayam sing district khudingi tauba ma di darkar leire haidana sir ai thamjage masigi policy program kari leibige leitragadi khana biraga masi hap tamba hona biu haiduna sir ai thamjage sir and coming back to akhoi gi sports medal phangaba mayam sports laureates mayam haibitare maru in national games asian games akhoi olympic level da chat kitaraga de akhoi kudakta dum moigi perks gas kind job or moidi thu na pb sir but sir aina yamna nungai taba haibitare sports person sing sigi 2015 da Kerala national games ama togi adui matung de every 4 year where male sir khoi gi national games to was sir national games to 2015 dagi 16 17 18 19 da togadong ne du problem khar leidana 2022 da Gujarat togi 15 da taukiba sanagiba medal fangiba sports person sing sidi sir 2018 phawda makhoi ga chanaba thabak gold medal fangiba sing si sir makhoi ga chanaba thabak loinamak pi gre makhoi da cash incentive pb gi mayam loinamak pi gre sir 2022 da fangiba player sing medal fangakiba participant oina lakiba mayam sing Gujarat ta sanagiba mayam sing si mayam government na players day haiduna
akhoi masi thoki basida handaki 25 February Kumalampakta government na sanaroi sing sibu encouragement pibi naba players day haidana numit sida check pibi gi sir check pibi gi bisi masi akhoi gi aina thijan jabada individual the 3 lakhs gold fangbada silver fangbada 1 lakh aduga bronze fangbada 1 lakh participant da gold fangbada team da 1 lakh silver da 15,000 aduga bronze da silver da 45,000 aduga bronze fangbada 20,000 aduga all the participants 4,000 each had a sir players the numachida sir 2022 national games participants in the PV gi sir aduga 2023 gi su Goa gi participants it is the same sir masi sir yamna kuire 24 22 dagini sir 22 gi 23 24 sir sahi ani hum gi loinamak sangna phang kaino leiraba ngaktani sir masi karamba kanda pithok pigadage haibadu mutang honorable minister na thambinaba haiduna honorable speaker gi through the sir thamjari ani suba point sir sports sanari singsi sports excel toge and then lairaba imung di sir sports sanaraga with the hope of getting a job thabak phangnaba sir sanarapung ngaktani akhoi honorable leader of the house akhoi masasu sports person ni nakan phambiri honorable minister uncle Khemchan maha sports person ni moin hena khang ngani sir masigi awa je sir aduna goal phangiba singse subject to confirmation 2015 da sigi mamang da gold phangiba natragana silver phangiba gold khata da pibra silver da pibra bronze da pibra makhogi suitable job sing haiba tare masa masa gi chanaba government na decide tawba masi gi thabak sing se masi han dagi pithara piraga la en hai sir masi mtang 2022 amasung 23 gi national level da medal phang aba players sing sida makhogi incentive job ki kano si criteria si kari kari leibage aduga timeline da masida ama thambiraga masida karamba matamda makhoigi thabak se makhoigi job sing se sungsoi soidana pibi gani haibase matam matang thabiraga pibiu haiduna honorable minister da ai thamjari sir aduga at the same time 2019 da akhoi atopa national championship ta phangibasi sports scholarship sing tha gi na hai sir makhoigi na kari national championship ta medal lor ki bhai tare gold medal lor ki mayam sing si makhoigi scholarship sing tha gi na hai sir si sports players sing encourage tawna bani sir masi yamna thu no paikhat haningi sir ai masim tang thamjage aduga makhoi mayam sing sigi masi aduga ani subada khoi ahum subada 2019 a same player days da 2019 gi Asian Games da Hangzhou China da sanakiba players sing mayam sing sisu sir makoi gi gas kind incentive job incentive mayam promise to giba togani hai giba mayam sing sir kari mata move tawdri hai sir masim tangsu matam pibi na ba karamba kanda tobigani hai bunum tang honorable minister na thambina ba haidana sir haijari sir adu aroiba point da sina makoi group amagi case ni sir si ju chap manai 2019 da akhoi Cepak Takraw sanaki ba sir Jakarta da Indonesia sir Cepak Takraw sanabasi moi taruk Manipur dagi moi si central job tawba kharam ji yawe akhoi Manipur leraga Manipur gi sanarurage haina tholakpa taruk si manung da amadi asai talleda 2018 dagi tanarpani masi process se kaimta chatre talle tokcharage na tokhen hai adu nemhori ba manga simadi yum thakpa yum puba mayam ma yawba dai huji huji sanara leiriba thabak thado oga lakba mayam yawba sir aduna honorable CM da akhoi sir sida kaino si yawjari khoi gi honorable prime minister na matamdu da hujiki team ji reception tawigi ba honorable CM na su si pictures de yang mada classic ta mali classic grande da mali sir reception tawigi ba sigi photo si yawjari sir aduna September 2018 da sanaki basina file process horpasi 8/11/2018 da Cepak Takraw players sing sigi horpa sir adugi matung da under secretary Yasna director Yasta Imphal 15 November 2018 da
CGC request for appointment of 6 medalists of Asian Games haina sir si thagalakpa director Yasna Home Minister Home Department da 2019 da file number 33/16 2019 DP haber mal home tang mames DP home da sir si thadarakpa aduga under secretary home na DP under secretary da request for appointment of employee 2000 in police department sina 20 April 2019 da sir adudagi amuk file process se lak pasina akhoi gi deputy secretary government of Manipur sina home da special secretary home da akhoi gi 4th March 2019 adagi aroi ba hujik lai sina deputy secretary government of Manipur na special secretary home da regular appointment of police department. I am directed to endorse the copy CCC from the director of Youth and Affairs Post Manipur in regards of the formation subject. Haina sir masida thami sir aduna 2018 dagi sir ko chen chelaga laksabani matamdu da government na makoi gi suitable job mamam makoi gi hairiba makoi gi qualification dugi matungina PB gani haiduna sir masi thambi gi bani sir aduna makoi singsi gi faith si lenga asigi kutalai sir masigi makoi gi faith si karida makoi karida lepi doino haibidum tang masi thambina ba haiduna Honorable Minister, Honorable Speaker, through the Thamjari sir, Honorable Speaker na matam khara PV vidam ta thagachari sir. Thank you. Honorable Concerned Minister sing statement thambigani. Han mada Honorable Minister Agriculture. Speaker sir, masigi akoi demand sing Kanawada, okay, demand number 17 the agriculture the Sri T.S. Lokeshwar Singh, honorable member na kat motion thangat pire the mahana thambi ki point sing to ki matang dai thudokna apum khara thamjage akoi honorable member na thambi ki tu summe akoi hujiki matam dane hen important ore akoi ethnic violence lakpa matam da akoi gi lairiba mafam khudimakta akoi business ki activities torombaji अखोइना चंगनाबा चंगथोक जंगसिन यादबसिना मरम मोरकांदा हुजिना हेना सिदा एम्फेसिस पिनिंगाई ओइबिगी मतंग सुलाएना दम थमजगे मदुसु अदुगा अखोइ ngसागी ऑनरेबल अखोइगी मेंबर ना पनबिगी बता अखोइगी थांगतपिर मोशन दा अखोइ लॉस ऑफ द अखोइगी लेरिबा कनोसे एग्रीकल्चर लैंड से पर्टिकुलरली इन इंफाल वैली से नहान सु मसिगी पोसे दम क्वेश्चन आंसर दा सु दम मेंबर सु दम ताबिखरे अखोइ एग्रीकल्चर की लेरिबा पोसी अखोइगी सेंसस सी 2015-16 दा amruk tawye duga every 5 years kudingi tawbani aduga 2021 da 21-22 da amuk tawbani sigi matungina ahamba 15-16 kisti ekoina akoigi mafam khudimang da chatlaga tawgidaba oiba aduga ekoigi leiriba kanosina akombagi leiriba posina ekoigi magi jaga singji loi piri har kanda mafam khudimang da exact accuracy puthoga tawgibadna maram moraga khenarakpani aduga loena ekoigi total ekoigi agriculture land di akoigi masing si henbu hengalai maram di masina singi lamda yamna agriculture ki kanu activities si hengapana onogane na hanchu ai thamjangre aduga akoigi asigi paikhali ba akoigi kanu sing si ek amagi makhada khoina protect tawna ba akoigi conservation of the paddy land and the wetland act 2014 gi makhada akoigi paikhalakpa poni aduga masi yamna exi yamni incident oiba हाइबदी अखोई इवन अखोई मसी वायोलेशन तौरप मतमदा अखोई चाही अहुमदगी तादना अखोई कनोसे अमा कनो मागी मीज दंदी पीबा दुगा up to the extent of 5 years na leijabani adu not only अखोई वायोलेशन तौबसिगी दनतना अखोई स्टेट दा तुवान लेवल दा अखोई कमिटी मागी मॉनिटरिंग कमिटी ले मॉनिटरिंग कमिटी सी अखोई रिपोर्टिंग ऑफिसर्स ना डीओ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ना ओइबा adamana karigumba pot ama mangon information ama lere 15 days gi manung da mana pot si report ta hodragadi authorized officer da ta hodragadi ma si chap manaba masagi section du gi matungina ma si akoi phangum thopudu dum ma su jahi ahum adu jahi manga adu ga 50000 amasu 50000 da gi ta dana akoi lepak ko kano du thawgadabni aduga authorized
अखोगी ऑफिसर हाइजना ऑथोराइज ऑफिसर ने कनानोदा SDO लेरिजिंग से लोइनमक ऑथोराइज ऑफिसर गातने मखोइदा अखोइना रिपोर्ट तौरनी रिपोर्ट सी अखोइना एक्शन जी लौखतब मतमदा ngसागी माना फंगिबो मागी अखोगी वायोलेशन तबुदुर नतना मासु एक्टिविटीज सु लौखतबी कनो फंगेबा अदना हुजी इन शॉर्ट लाक्सरबदा अखोइना लमसे प्रोटेक्ट तौनबा हाइदना अखोई ऑल टुगेदर आई मसिंग दो हाजर के केस लौखखिबदु अखोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 1473 अखोई केसेस सी अखोगी कनोदा पेडीफिल सिंगदा स्ट्रक्चर साबजलमजे अखोई रिपोर्ट तौजखरे अदुगी मनुंगदा अखोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पिरकपदा 1172 केसेस ती मखोई पाइखखरे सेदा अखोगी लेरिबा नोटिस हाफ तौगिबा मसिंग 945 अदुगा मसिगी एक्शन लौखला कांदा व्हीकल सीज तौगिबना 67 अदुगा अदगी अतोपा सीज तौगिबसिना 160 हाइदना अखोई एक्शन से दुम लौरगा अखोई प्रोटेक्ट तौनबा चलिएना सुमाइना दुम आई कनो तेंतकना दुम थमजगे दो ngसागी पेरिनियल वाटर अखोई मफम खुदिंग फंगनबदु मसी इसिंग हाइबस्ते अखोई याम कन्ना तोआन तोआन बे स्कीम की मखादगी अखोइना लेरिबा कनोदा कनो अखोगी PMKSY काइना अखोगी लेरिबा अदगी RKBY दगी अखोइना कनोदा मखादा अखोगी फंडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम की कनो फंडिंग आक्तनी सिगे मखासदे अखोई कनो कनो फार्मर्सिंग सिदा अखोइना सब्सिडी पिरगा अखोगी मखोइदा ड्रिप इरिगेशन की अदुगा फार्म पोन चिंगबसी तौरकांदा मखोइदा अखोई इसिंग पिनबा दum matam matam gi onu khoine adubu mainly अखोई लेरिबा पोसी source of the water से लेत्रगदि फार्म पोन ओइसन अमु ओइसन अदुबा अखोई फार्म पोन तुदि कांगकनी तबुदु मदुगे अल्टरनेटिव ओइना अनौबा लाकु मतम से अखोइना ट्यूब ओइल ओइना माइना सु याम कना चथरी अदुगा अखोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सु सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम की मखादा लाइबा पोसी एक्शन प्लान दा अखोइना ngसागी फार्म पोन जी इसिंग कंगबो नाइबनिना मसी एप्लीकेबल ओइबो मफमदा इसिंग फंगदब मफम सिदना अखोगी ngसागी ट्यूब वेल सी चलाइबा दुगा इसिंग फंगोइदबा मखादा लेनुंग इसिंग फंगोइदबगी मफम सिदना अखोई ngसागी पोर्ट दुम तौबा हाइदना अखोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दुम कन्ना होजि होजि सु दुम पाइखलियना आई थमजगे अदुगा अखोगी what is the encouragement program si department gi akhoi gi leribe agriculture department gi de akhoi tuan ba akhoi gi makhal gi akhoi gi scheme si adugi matik yamna leigre RKBY gi makhada akhoi gi paikhat pa si akhoi sengna har kan da soil health and fertility na sina kamai to ge da farmers sing sina magi mafam sing sai da akhoi karam ba soil ne si pora kar akhoi na magi akhoi kanu to biba akhoi test to kan da karam ba pambi chana ni na to ga magi awat pa कनो सिंची करीनो आसी अखोइना डिटेक्ट तौबगी पोर्ट अमा मखोइदा अपॉर्चुनिटी पीरी अदुगा अखोइगी रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ना मसिन इंटीग्रेटेड ओइबा अखोइगी लेरिबा अखोइगी nga सु लोइबा अदगी अते इंटीग्रेटेड अदुम मेंबर सु दुम यान ताबिरने अदुगी फार्मिंग sta अखोइना सब्सिडी पीरी मागी फार्मर्स कोदि मक्सिदा माने अप्लाई तौर डिस्ट्रिक्ट वाइज दम हंदक सु अखोइ पिछा लागा लेरे ममांग सु मयामना पीखी हंदक सु दम पीगनी मसि पोसे दम लोइना मा अखोइगी पब्लिश तौर कनेना आई थमजगे अदुगा अखोइगी पर ड्रॉप मोर क्रॉप हाइजे ngसाइ PMKSY हाइजबदोइना अखोइगी ड्रिप इरिगेशन गुम्बा अखोइगी लेइबा पोसिदा फार्म पोन गुम्बा करिंग मोचे मोइदा अतो ड्रिप इरिगेशन जे पंप सेट सु यावदोइनी अदुगा अखोइगी मीदुना लाकान माइ फार्म दुदा कनोदा पामे हाइबा मफम दुदा पानबिरमगा थममदोइनी सिगी पोचे सीमा दगी अखोइ ngसाइ मरुओइना अखोइगी एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन जे स्टेदा अखोइ मेशिनरी सी क्राइदनो हाइबा मतमदा अखोइगी रूरल एरिया दा अखोइगी कनो रिच आउट तौद मफम सिंग दा फार्मर सिंग दा मेचिन लेजदब स्टेज अखोइना मखन मखागी अखोइ मेचिनरी से पीरी मसिना स्मामना मेकनाइजेशन की फार्म मेकनाइजेशन की मसिना ट्रैक्टर सी अखोइना समना हरकांदा अखोइगी FPO नत्रगा एग्रीकल्चर की लेइबा ग्रुप ओइना अप्लाई तौरगदि 9.5 लाख कुंबा मोइ सब्सिडी फंगनी इंडिविजुअल तौरगना 4 लाख फंगबा अदुगा अखोइ 2.5 लाख फंगबजे दुम पीरी मसिदा सिदा ट्रैक्टर की वारिनी सिना तबदा अखोइ रिपर की पीरी अदगी चरु कंगनबा पीरी अदगी वेलर की पीरी हाइबदी चरु पुननबा दु मखल मखागे लौ येनबा पीरी लौ खाउनबा पीरी लोइनमक मखल खुदिंगी तौरी सी हंदकसु अखोइगी यामना कंदा अखोइगी करी हाइतारे हेन चाउथोकना अखोइगी रिचाउट तौबा ngamnanaba फार्मर सिंग जी हेन अप्लाई तौबा ngamnanaba अखोइगी पैसा लागा लेरे अखोइगी अकाउंट दा SNA अकाउंट दा लेरबनी अदु सी याम चाउना तोरकनी अदु ऑनरेबल मेंबर खुदिमंगना सिगी पोसी अपॉर्चुनिटी जी लौबी यू अना आई अदमाइना सु पंजाउगे अदुगा अखोइ लैरिबा ngसाइगी samna dum khumjarabada अखोइ पेडी की पीबरा अदुगा गरम गरम बा मखल की फौदी पीगे हदो अदु सु पी
aduna akhoi national food security mission gi makhada akhoi ngai panbi gi do pedi seed sing si akhoi na ICR dagi kari dagi akhoi lower kan FEO group dagi mana akhoi gi authorize kanu hai tare adu dagi pi lower kan da akhoi na phodi sing ji pi basi akhoi na 50% famana leira kan da 50% je akhoi na subsidy pi ga dawne adu manipur da di matam matam gi oina akhoi fama sing na lowning dabra natraga kai daw daw lak tabna mana mor kan akhoi sam by convention oina mamang chahi dagi dum free da dum pi ga leiri hauji so akhoi dum free da piri hambada yo kana 50% gi torome adu lak man da dagi akhoi mu free on tho chena akhoi free da piraga dum hujik su any farmer na akhoi mayam ma lawre adum hujik su mayam ma leiri adum lobi yagani haidana farmers sing information reach out on bio na mateng pang bio na thamjage aduga akhoi farmers sing khwai da kana ba se akhoi gi national mission on bharat ke prime minister na akhoi gi kano si oil palm je national oil palm mission gi makha da akhoi manipur su last way ni ya holak pani mase akhoi gi 50 hectares da akhoi nursery kari jing kano tor har kan da Godrej Acrobat ana adugi makhada akhoi gi hujik si yam kana pai khali sisu akhoi yam kana ba pot oiba magi mahi palak pagi pot si chahi manga changa dabani chahi manga changdringi marak se da akhoi gi marak te intercropping gi pot si kano ji amna akhoi kana pi ba hai tare every chahi amo da lising trying to changa pi bijin lising ang khai pi ba magi pukhi macha ma water harvesting gi 90,000 ama pi ba ana makal khuding gi mana chahi mari farmer amana akhoi chahi manga magi mahi je palaktri bhauk se intercropping gi ma hingne na bagi pot se har sarkar na pi ri basi je ar detail du slide da wena ik tor tamne sangane na ina samjan jabani adu sigi su adum adaga loy na pung no time extension vision nation commission on edible oil sit na aduna akhoi rabi gi da aduga akhoi gi kharip ki matam da su summer adagi akhoi gi winter gi da su akhoi gi na makal makha gi tawgi bi ga campaign wena honorable chief minister na hongdupi gi do mamang chei da akhoi gi lei violence lactring da su mayam dum thengna biramani maduma sigi makha da paikhalak pani aduna sigumba mission organic value chain da akhoi na how da kan focus pira kan da organic ki how tawna bagi akhoi gi sisu paikhali akhoi na duga akhoi ya maru oi bje kisan jing da pi bsi PM kisan na akhoi gi bharat ki prime minister na hongdupi gi do akhoi gi chahi ma amada lupa lising taruk pi ba in 3 installment da adu su dum hujik su dum makha charaga dum leiri aduga lona na akhoi khai kano da ngasai honorable member na last da panbi gi do encouragement oiba program si karam ba paikhal page aduga akhoi gi leiri ba phodi gi ai panjagre aduga akhoi gi phau pan da ba tin cha ki ba natragana mangi mumpham du da karam ba makhal gi aduga any rabi gi oiba yai aduga akhoi gi kharip gi oiba yai madu da kari pige do ai samramna dum haiji gi misai da akhoi prime minister fasal bima yojana nam leiri masi dais da kamaina pige haiba matam da akhoi gi kobi cabbage si summer aduga kano lei akhoi gi kano na winter an lei stay da 91,228 pi kai gumba masi mang ki matam da ma farm da ne apply to kadam ne adu masi sab sahi gi oina magi insurance ki type ta paisa khar di thi gani adu magi thibum thokpa paisa du thi re har kan masi phangba ya gane ba aduga akoi low dana pan ba ya da ba natraga akoi ngasai gi gano do pan ba ya da ba natraga tin cha ki ban natraga phawam sarpum pham sei da akoi gi hectare amada lupa lising humfuni pan pi ri ba se sisu magi insurance ki paisa sei gi wena thibum thokpa ji yam ba nate sei am da thi du farmer mana nominal ni aduga master ta su akhoi adum asigi pi poche dum piri 26,660 asmai to dana makhal gi pambi sing le pochi ngasai gi prime minister fasal bima yojana adu makhada kono loina ma akhoi masigi kono je sam assure to da magi paisa thibum khar thira kanda akhoi loina phangmi ba yagani haidana dumaina dum thamjage adu atai atopadi special package adu ngasai gi lai pochu special package gu manga tani adu sedi state ki di akhoi gi laiba financial constraint ka laibani state ki su taw dabadi nate tawi adu yamna akhoi gi nominally tawni na aina apanjada bani aduga atai lairiba ngasai gi phodi gi matang du akhoi seida akhoi tha tarukta lokpa phodi aduga tha ahum da lokpa phodi na akhoi khaido kan da dum kana gumna matam je season ji loi gi dore har gadi tha ahum du thana ba khona ba mayam ma leiba aduga season leiraga di tha tarukta phatha ba su dum adamaina torokana department jina chalairaga adum akhoi tawjari adun farming haibasi akhoi gi laitaba matam da akhoi gi lairiba
सोसाइटी अवाब मोरकनी इकोनॉमिकली ख्वाइदगी मोस्ट इंपोर्टेंट कायदे लाके दे रिसोर्स एग्रीकल्चर दगी लाकपनी अन एग्रीकल्चर की पोची अदुम मणिपुर दा पाक सेन अदुम चथै अदुगा ngasai लाइरिबा अखोगी टोटल अखो यिल तोपेदीगी अदुगी डिटेल्स सुदे अंगोंदा हुजिक लेजेद्रे अदुगी रिपोर्ट टू अखोई सोयनमक लेगनी डिस्ट्रिक्ट वाइज टू लेबनी अदुना आई हाउस की फमिंग मनुंगदा अदुम डिटेल मा आई ऑनरेबल मेंबर दा अदुम थमजगेना मफम खरजी आइना थमजरगा अखोई ngasai की कट मोशन ऑनरेबल मेंबर ना थांगर पे दो हंदोक पिरगा कोई पास तौन होना मतें पांबियो ना थमजगे थैंक यू वेरी मच साय हम नवाजरई क्लैरिफिकेशन अमनि तौजोगे हुजिकी स्कीम सिंग खोगी कनोदा फार्मर सिंग पीननबा आइटम सिंगदो कोई स्कीम वाइज हातारने लिस्ट अदिगी अदुम तंग इगोंदा सेशन सेट मुंग योबिरगदी कोई हे हंगबा कारी स्कीम लेगे अदु लेगे अदा ले याम खंगदबा जुमयाम ले भाइतारे को खोने सु योबो याबम खै होनजगे अदुगा अदुम तंगदी से कोई पावर टिलर मक तारसु अदगी ngasagi karene lau khauna ro yaina muk tahara su dum scheme ji makha da mai pi du pi highway na ba scheme listing do tum tanga thambiro adi amana sagi laupham kanbagi matang se masi sajing ibdi de khoi lauthok ya ro idamina ba makha ta na sadana ba se masi ini strictly haitare na tawbi ge kele su lau jo wana si big farm to gen khal ju singhong de leibi daga khoi lau phajaba lau pa khoi ki foreign angan phau adagi double coping to jaga do tawdana ba dum tang to bi yabra natragadi khoi lam silak silatrami na sum yangelora kanda sum ki khalak bai tare ne param di karan wo khoi se yamna thina tai dai cha dra khoi state am du oiribina singtang ai tahon janing rai sei clarification to jebani aduga sagi khoi pharmacy na khoi gi lau uriba singi magi sagi kano to budu kayumba lau asu uragadi suman pothok asu phangagadi khoi noi suman award pigani kai na moida tawiba हासाय हाइजिक दंतंग क्लियर तो हम या जरगे हासाय के स्कीम सिंग सिगे हासाय सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अमदि स्टेट की लरिबा कनो सिंग सिगी मतांग से कोई सुमायना तो जरगे कोई मीडिया की सु करी सु लोइनबा कोई मरक मरक तसु अखोई की तोवान तोवान ब इनरक को यावनिना मोय फै फते की ना वाखलो नतबदा मीडिया के सेंसिटाइजेशन अम तोरगा मदुदा अखोई लोइन में इराबोरेटली करम करम स्कीम करी नो हाइजिमा मोदुजु खांगला कांदा पार्ट बाय पार्ट फोन नबि तोरगे दु ऑनरेबल मेंबर सिंग दसु आई मसी पोटो कई सिना करीनो हाइबगी ब्रीफ नोट कलोन लोय में पीरग क्रम कायना अप्लाई तव यागदगे दो आई ऑनरेबल मेंबर सिंग द थमजरगे ऑनरेबल मेंबर खक्तगी नतना अदु ngसागी लैरिबा अखोगी कनो से अखोई एक सी याम क्लियर ओय अखोई एक सिना हारिसे 2014 भाउकी ममांगदा सागी बसे सीडी अखोगी लैरिबा मागी सम हाइक तारे कोई वायोलेशन जी 2014 दा इन्फोर्स तौबनी अदु ममांगदा साजलंबसिदी वायोलेशन दि तौरे अदुबु मदुगी पोतुना तोहान पेनाल्टी मा पीर कांदा कोई कनो तौबु याय रेगुलेशन तौबु याय अदुबु मतुंगी वारी दुनि ngसागी जी अदु कोई याम कन्ना कोई थुगाय खुक्ता आई ngसाई सु डिटेल सु पिजखरे नंबर ऑफ केसेस लौखटपा कोन 1473 पीबे मनुंगदा 1172 से केसेस से पाइखले कोई सीज तौरे दगी पैसा सु कलेक्शन तौबा यावरे अदुगा मसी पोचे अदुगा होय यामना परमानेंट चौबा स्ट्रक्चर साजलगा मसी अखोइना हाइनरुगदी कोई कनोसी अखोइसु यावना दुम छोरप याबगे अखोइगी कनोसिंग खंगना चानब खोनब मयाम सिंग लोय साजनबा अदुना आइना मसीगी पुलप कोइना अखोइ लरिबा थेंगमिना जे हारगदी लेकाय लेकाय द सारे इबा पोटुगी लेकाय की नत्रग लोकल बॉडी की नत्रगा लेकाय दु लरिबा मिसिंग दुगी इन्वॉल्वमेंट नत्रगदी सरकार की लरिबा एसडीओ न चलुर काना साइड लेकाय न मागी युम दु थुगाय दुने तोरबो थुगाय बा यारोइन फुर थारागदी मदुगी रिस्पांसिबिलिटी दो कोइ पुलिस केस तौनी मदुना सोशल कनो मो क्राइम मो थो कादा चोबम ओइदौ सरुपदी हाइबिरिबदु दा कोइना आइन प्रपोज समनिंग जे लोकल एरिया सिंग सिना यारोय अदु तौबो यारोय हाइबिगी पोचे अखोगी पिबिरागदी अखोई यामना स्ट्रांगली अखोगी लेरिबा रेवेन्यू डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना अदगी पुलिस की डिपार्टमेंट ना जथबंगमगनेना अखोई खल्ली मरमदी अखोई जे एक तसु अखोगी पीरीबा अदुम मागी रूरल एरिया दना मागी मची मनाउ दु याम खलप मतमदा एरिया कया सी अखोइना मागी कनो लमजी कन्वर्शन तौबो यागेना 20.20 पीरीबा रूरल एरिया दना अदुगा अर्बन एरिया दना 0.10 अम पीरीबा अदन फजना पीरी सिदा अखोइना तौनरी सिदी 0.10 दुगी 0.10 दुगी नामादुदा लोइम पुलप सी स्ट्रक्चर से साजनबनेबा तौरीसे अदुना एवरी नुक एंड कॉर्नर ददी मसिगी चेकती तौनब मीदी लेतबनिना मेन पार्टी अदु लेकाइन इंफॉर्मेशन पीरगन लेकाइन सी हेना छाजले अदु तौरे हारगदी अखोई क्लब कम करिगुंबा लेबिसिंगजे सी तौबिरगदी अखोई याम लाइन थिंगब ngamnabage अदुगा पांगन अम ओइगनेना अदुमाइना ए थमजगे थैंक यू वेरी मच
लोइसनजरे अदिगी अइना कंगे मामा घाटा खोगी लौसी लौफमदि ओइबको अदुगा लौजी उबदि याद्राबा nga pham tawjab jing moi da da sigi ising haita dum lau ubai chang sungmang hang da jaga lai dai na lau pham di oi jaba adoga nga sai ising dum olois lau uba matam da ising thumjal lau si uba phang da dum sing do khogi fishery nga yong na ba onthok pada khogi permission gum pi ba lai ba khopra dum dang chingdo pi noinda fishery natraga poultry any others kind of gottery kai ke leba pochi khogi allied agriculture ge allied kanoni aduna masida kai khoi athing am tleite wagi adu ki damang tadi thank you house sin pung ni bombo jon to jele